kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang mga no, agkasapulan da pa iti empleyado iti restaurant a pagtrabaho ang pali dani. Wala niya trabaho pali. Aywan, agbirbirok ni Boss iti may sa akadwami. Palag ko ng pali, qualified ak nga ta. Tisikot nga yung pagtrabahon pare. Naikatak ijayan pali. Hindi pa'y napalabas alawas ya. Apay mat nga. Toksyak lagi ti katrabaho pali. Isu ti may sa asimbadutak. Basta ka de. Ang tinasayad, mapankanto iti office ni Boss inton Lunes. Ta iso ti free time na. Tulungan nak pali dani ah. Wen pare Ramil, di ka matanagan. Tulungan ka ken Boss. Anya ngayon ti planom si Caramel. Saan ka ngagtrabaho? Relax kadilayang bakit? No apay nga mina nag-resign ka iti sigud at trabaho ma. Ay nawaw. Mamin ano ka di nga ibagak kinang ka adyak kayat di trabaho idjay. Pag-applyam nga rodita. Nakasalitak ni pali dani. Hayang kano ti restaurant a pagtrabahuan na. Nag-resign ka iti pagtrabahuam. Sa ita, restaurant matlaang ti pag-applyam. Ang mga numay ti pagtrabahuan ni pali dani bakit? Anya ko mama tinagdumanda ngay, kat agpadalaang mat a restaurant. Ay, nagrigatan ayati kastoy, Dani. Ano, saan tapay laang manang yuli? Awan ka di pa'y tinala ni Sir Akadwa tayo dito yung kitchen. At ati kumparik manang. Ngam inton Lunes pa yung hagsarita da kini sir. Ay, nasaya at matnukas na. Narigat ti trabaho dito eh. Nang runa no datayo laang. Makabanno. Awan nga ron manang. Ngam mawan ti mabalin tayo. Tatay ti mo ti trabaho, pinili tayo. Ay, aganos tayo lotan ah. Lumagan mat siguro, uray kaskasano, no mangalan ni Sir Itikadwa tayo. Barang nga manang. Nang runa pa'y ke umadado ti customer. Kumusta nga ida ni anak kaw? Naala ka din ni Ramel, iti pagtrabtrabahuan. Awan nanang. Mangrugi ti trabaho na inton bigat. Nasaya at nga rod ano kasta, tapno at dakadwayaw. Awan nga ron nanang. Tapnusan kami ang madagsinan unay. Mas daawak lang anak ka. Ay nawaw. Anya ti pakas daawam nanang. Mas daawak no apay ang nagikat da di Aramel iti sigud at trabaho na. Tinakuna na ide, ket tuksik kanong. Ah, kasta gayam. Aba na sa lutsod mo nanang. Nadamag ko ta saan mo't nga agbayag iti trabaho na. Amangan no isukit day ti ayan ti parikaw. San man siguro nanang? Bareng narigat no si kati maibabae ni ti pagtrabtrabahuam. Sapay si kati nangirefer kan kwa na iti busyaw. Bakit? Naglubata ko. Ay nawaw. Nakasapsapa ka man, Ramel lakay. Uy ata, first day of work ko ita bakit? San amabalin amaladawak? Say-sayatam ti trabaho mi jay ah. Wen, bakit? Nyakitit. No adda ipaaramid da. Aramidam. Di ka agreklamo. Tauray sa di no pa'y ti papanam. Awan tinalaka at trabaho lakay. Wen, ako nakalangaludin. Ala, agrubot ka nga raw doon. No kaya't mo ti masapa.
isugayam ti in-refer mo kin ni boss Dani, ading ko. Awan manang, ni pari Ramil. Ah, Ramil gayam tinagan na. Apay ka di manang. Kasla damot sadsadot na ading ko. Ah, kasano mo tanay bagam di kas tamanang yuli. Una, tanaginaw iti plato itay, kat imbati na ti kaldero. Awan mo ti kunana kuskusan na. Anya? Gaputan na rigat, basta imbati na latan iti lababa. Ay. Saan na mabalinti kas tamanang yuli? Kasaritam tumandani. Diyak kayat ti kadwa nga agpili-pili iti trabaho na, ading ko. Pare Ramil, mabaling ka ding agsarita ta? May papanitian niya, pali Dani. Pilpilim lang dagiti trabaho anala ka pare. Ay nawaw, saan met pare? Naginaw kay di na minsan. Inbatim di kaldero. Awan pati ko nam adalusam ti lababo. Ay napali ko Inupil ko layang dayjay. Tapno nalaka ama kustusan. Sabay la ko mo pare ha. Tapod no ti bagbagam. Ugasa ko manedjay nakibiyang na ngamin day tayuli. Hawanin isunti nang ituloy. Ipagarup na nga ingagara mo imbati. Ay saan Anyat pa nagkuna na kanyak. Sadot! Kumusta mo ti trabaho, Ramil lakay? Makapabanlog met bakit? Nagadua ka na yung ti maalamid. Di pa met makain na tao. Ay nawaw, anong sama ta trabaho nga rod ti inaplayam? No ano ti tao, saan kami makain na? Kaslalubot kami ijay, bakit? Ni kitaam alakay, agsingsingpat kay ti trabahom. Di ka agsadot-sadot. Di mo ibabain ni pari Dani kat isutin nang i-refer kan kay ti boss na. Wenel? No anya ti iparamid daken ka, aramidam adagos. Kasta ti agtrabaho. Namnamaem akabayatan ti kaaddam ijay kat mabannog ka. Anya ngay kat trabaho mat talaga ti gagaram ijay. Do alawas matanday na aramil nga trabaho dito Ngam ay nawaw. Talaga asaan apulido ti trabaho na, Dani ading ko. Apay ka di manang. Pilpilyen na aramidan na. Likliklikan na dagiti narigat at trabaho. Naira na lang siguro manang yuli. Kas kumaitay, ammo na nga ado ti customer. Masapol at tulungan nak nga ginaw iti plato, tapno na partak. Ngam imbes at tulungan nak, napankit dinagmap CR. Uray ammo na akamamat kulaan. Hay, kasado na ti aginaw iti plato. Nan, kasaritak tumanin ti kumparek manang. Ay nawaw, rumbang laang Ibagam nag-apply dito ay tapno ag trabaho. Saan at tapno ag relax? Day talaang nalaka at trabaho ti pilpilyan na. Pare Ramil, pasensya ka na pare. Hanggang agtitinulong tayo kuma dito Ada ka di ti palyakot, pali Dani? Madlaw nga min tipada tang empleyado. Alikliklikam dagiti naririgat at trabaho, pare. Ay nawaw. Pare, saan tayo kung mga pilpili ti trabaho tayo dito? Narigat man wano nalaka. Aramidon tayo lata. Tapno awan ti agriri. Isumital alamidek. Aramidon kumati ka ba lang, pare? Tapos kung sa anak ang maibabayin kinibus tayo So pesyak tinang nirefergen ka. Ay apo pali, amuktel alamidek. Saanin ang masapol nga ipalagip mo? Kasla na unag ti pampanunuta Dani anak kao. Ay, Nanan, matanaga na nga ron. Makabulanan ni Pari Ramil iti trabaho. Kung kaslaawam mo ti pagbaliwan na. Nakabumbuntog nga agunay. Kan pilpilyan na taramidin na. Ay kat isuro ma anak ko. Wen, isumatar aramidak na na. Madalat na dagiti mga ibagbaga. Apilpilyan na ti trabaho na. Agririnto pa yun. Dagiti kakadwami kan kuha na. Anya, Matanagan alauna yun. Nangro na tasakti nang i-refer kin kuha na iti bus ko. pagsaritaan nyo anasaya at dayta anak ko. Ipakaawat mo iti dayje adanay.
Ano kasta ter aramiden na ay kat mairaman ka. Aglangan ita, Vilma, bakit? Ay nawaw, itahnya ka po. Nasurok lama ka bulan mo, ngam aglangan ka dagusan. Naligat ti trabaho kasi bakit? Nang lunan weekends, ten holiday. Nagaro ti tataw jils taulan. Kat sumrek ka tapno ada katulungan dadani lakay. Ulaya ka malpas ti holiday, bakit? Tapno sa anak ama banugunay niya. Sigurado ang naligat man yung ti trabaho ijat ado ti tao. Di mo ibabain ti kumparim dani lakay. Sapay iso tinangi-refer kan ka. Iso anaala ka iti pagtrabahuan na. Anyat orasan. Ayan ngayon day di aramil, Dani. Aglangan ka naman ng Yuli. Ay nawa, aglangan kat amo na nga ado ti tao ita. Diyan mo iti dahi ta aramil, mana. Di na siguro kaya ti agislice iti karne, iso anaglangan. Nalakalaang mo, tada ti slicer, mana. Kat uray simple at trabaho, pagbalinan ti gayo mo anarigat. Sigurado nga amo na anadagsan ti trabaho ita ta holiday. Ado manen ti customer, iso anaglangan manen. Oo. Siya akong ti bumay ni ti bustay, ti kasta mapaspasamak manang Yuli. Bagbaga amday di agayem mo. Ta saan nga agpilpili iti trabaho na. Sabali nga min ti style na kat ti kumparim ading ko. Trabaho ti inaplayan na. Ngam kaslasaan a desidido. Tilaang mat nalakater aramiden na. No narigatan, awanan. Buy-buyaan na laangan. Aglangan pa ikit din ah. Narabian ka mo, Dani, anak ko. Nag-overtime nana. Anya, Unanan, tanaglangan mo dahi ta pare Ramil. kano nakita ngag pag napag na di tay agsa pa, anak ko. Kunaklakit di ano day off na. Naglangan, taado ti maarami, di so naglangan manang. Hali di ngamin itananang, ado ti customer me. Ay, kasano amakipurdiya no pilpilyan na tararamidan na. Sigurado ano umay ni sariti restaurant ton bigat nanang. Adun tumanin ti sa una. Diyak kaya ti mairaman gapulang iti kalukwan ti gayim ko. Siyak pa'y giti ti matatahil ti kastang aramid na. Agpalawag kalata na saya at itibus mo, anak ko. Saan mo abasol no kasta ti ugali ti kumparing? Wano saan? Ikatanda no saan mat gayam a seryoso iti trabaho na. Pare Ramil, apay mo ta naglangan kay di kalman? Nasakit ti bagbagak, pale. Nasakit ti bagbagay? Uno sadot mula ang agtrabaho pare. Ay nawaw, di nakpagbalinan nga ulbod siya kadani. Di ka naglibak pare. Nakita na kanina nang agpagnapagnay di kalman. Ah, Ibagam lang, no di mo ka ti trabaho tasukatan ka. Adaya mo ti kasta. Aglangan ka, no amom nga ado ti maaramid. eh pale, saan mit anay gagala? Naila na laeng. Sumlekak to intong Lunes. Adto ti aramidem no bigat. Mali pelayang tileknak, pale. Ay nako. Mapan ka kano iti ayan ni Sir Dani ading ko. Adda na patiga pagsaritaan nyo. May papankarutan niya manang Yuli. May papan siguro iti day di aramil. Makaungot ngamin itay nakita ng awan manen. Siya akong ti masiksikuran manang. Agpalawag kalatan kan sir. Saan mo matabasol no sadot ni Ramil? Wanang, adalat ti basol ko. Kasyak ti nang i-refer kin ko na manang. Di mo mo akas di gayam ti aramid na. No amo na anarikat ti trabaho, aglangan. Ngam no amo na abas si ti customer, masapamat nga umay. Hay, di pa lang amin ag-resign no di na kayat tagtrabaho. Anya ti ko na ni sir. Kas taunay ti ungat na manang Yuli. Ay, si kakit din tinakangag iti ungat ni sir. Kat responsable ka mo, Dani, ading ko.
Sakit ti ulo na ito, pare Ramil manang. Namuklaan ka sa teramidan na. Sangkulat ako man in refer. Anya nga iti ko na ni sir. Ikaten na kanon. Agbirok to ni Sir iti kasukat na. May men mo lang no may katan. Tamo saan nga isupay pagparigutak no kastoy alangan-alangan. Amo na nga ado ti mararamin. Langan pa alangan man. Apay pa simrek ka pare Ramil. Di mo ka di nabasa ti text ko kenga. Anya nga iti amok. Ang mga nuul-ulbudan na klayang palidani. Among ka di a pinagsasawanak ni boss idawang ka. Anya ti makagapungay pali. Wan tasan nga roden apulido ti trabahom. Langan ka pa alangan. Da kami kit di nga inusinti ti makangkangag iti sermon ni sir. Ay nawa, ibagam layang ano, di mo kahit nga agtrabaho ak dito eh. Ni sir mismo tinang ibaga asukatan na kan. Tasaan ka seryosong agtrabaho. No kasta ti kahit yun, di pumanawak. Nyakit din. Ibagayo iti dahi tabos yun. Saan asyak ti maawanan no bilang layang. Ay nawaw, nagawid ka matadagos, Ramil. Kunak man no agtrabaho ka ita. Ayo, inakatnak ni boss mi, Belma bakit? Sigurado sinugsugan dahi tangadaan eh. Anya? Gaputa isutin ng elifel kanyak. Kasta ti ugal yan na. Is, Amangan mat no na dismaya ti bosyo. Gaputalangan kalangan lakay. Agasem ngay, makabulan mo laang ngam adun tilangan mo. amo kasi nugsugan ni Dali ti boss mi. Umapalayang dahi taatao kanyak. Mabuting siguro no siya ti may sukat iti posisyon na. Ay nawaw. Pudno ka di nga inikat ti bosyo nila kay ko, pare Dani. Wan Mari Vilma. Sana ko na nagpakpakaasigan boss. Tama di mo namin ti pakpakita ni pare Ramil mare. Kasla sana seryoso iti trabaho na. Ay nawaw. Nood da ijay, amom niya. Pilpilin na tinalaka trabaho. Na muna anarigat, baybayan na. No daduma, ura amunang adu ti customer, langan-alangan mare. Ay apo. Sana pa'y binaliwan ti kasta nga aramid na. Kasta akanayon ti makagapuno apay ama ikat iti trabaho na. Ngam di mat agnakam. Pasensya kan Mari Vilma. May sa kaming kadagiti maungungtan, no kasta nga adda ti aramida ni pare Ramil. Da kami ti makangkangag iti ungit ni sir, mare. Di ka madanagan, Dani. Mawatan ka. Uray asino mat Mauma no sadot ti empleyado. Ayo, bakit? Palikot ko no. Anya man ti pagaplayak nga. Basol mo mat gayam. No apay nga inikat na katibos si Ramil. Ay nawaw. Asino man ti nakadamagam iti dahi bakit? Dadya man rin nga dani. Isuda ka no ti maungungtan iti kasta nga aramidam lakay. Hus? Agasam nga ipiman ti kasta. Dagita laeng nalaka trabaho ti aramidam. No narigat, iuray mo iti sabali. Langan ka pa'y alangan. Inukomplete man ti istorya dagita. Amom lakay. No ag-apply ka iti trabaho, disidido ka kumang agtrabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo pilpilyan ti aramidam. No agtrabaho. Saan aday talangan ka alangan. Awan ano kasta ka na yun? Maikat ka talaga. Asino matimayat nga agpaswildo iti sadot kun napili nga empleyado ngay. Ay nawaw! Seryosoam ti agtrabaho. Ipakitam a desidido ka. Iti kasta kat saanda a madismayaken ka. Laglagi pam, nga awan ti boss amayat nga agpasweldo iti empleyado asadot ken napili iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagaluman ang tinyawid mo karne kan natin, Merly bakit? Intad ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo ta kita karuban, wasta kanayon bakit? Kanayon mo ida patigwan? Siyempre, isumot din tinakairwamak, lakay. Sa may sobramat ti intad ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusen, lakay. Sayang mat numadadaon laang. Isu agay mo ti kaduan ni ti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya atak kadakwada, isuan nasaya at damot kanyak, lakay. Alangarod bakit? Tulungan kan nga gluto. Tapno may kamida sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Ado pa'y tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kano laang idinagpadigo ka, Perlay? Ita, agpadigo ka manan. Adda nga minti karne kan natin nga intag tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kan lakay ko, iso nga ibingayan kayo. Ay nawaw, agyaman naklaon ay Merlay. Saanan amasapol nga agluto ak iti pangrabyan mi kinitatam. Tiinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na nanasaling. No anya ti sidayaw. Isumot ti sidamay. No daduma. Makarik na kampay kit di itibain. Ay nanana. Awan ti rumbang apagmainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung amin ti lutaw. Oh, sigamat gaya manang Merly. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, maminanumat nga agpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin manantiintad tibos ko akar ni kanat-natang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka no kanayon na kami nga ikan. Saan matkit di? Libre laang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaol. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga agkakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat ta. Ay nawaw. Anya kay tas idam tatang. Karne, No kasta. Nang tadmanan ni Merly tatang. Wayne, agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't ama ibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intid ka no tibos na. Iso nga ibingay na mit kada tayaw. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikritaw. Amo ko, no apay agayam na amin akaroba tayaw. Kanayon nagayam ida apadigwan. Ken madlaw analaing ang makikaruba. Iso nga adaw, tigayem na anak kaw. Kas tagayam ti sikreto na. Kumusta mo ti balay aginatang yaw, Violeta?
Mayat-mat, nanasaling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun siya, matandi ta. Wan nana. Ay, anya nga minti ko nam asalod-sodam itay. Ay, timay papan iti day ta Merly, nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na, nana. Ay, wun. Nalaing amaki kaaruba day ta Merlay. Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, nana. No, dati sobra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutla ang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managi sa matao. Saan nga istriktaw? Saan mutla ang anaartay? Aw, apay mut ana saludsod mao, Violeta. Ay, kwa, nana. Kaya't kulaang amaamuan. Aw, mataramidan no di agkulong dito silid mo. Violeta, anak ka. Awan mo't daddo maapapanak, tatang. Ay, nawaw. Nagado ka aruba dita. Makikaruba kami ka. Kas lalik-liklikan nak mo't dagiti kaaruba, tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada tapno isiman da kamay. Impadas ko, tatang, ngam awan lata. Narigat ti kasta anak ko. Narigat no awan ti gayem mo. Awan ti kain inistorya. Adamo ni nana saling. Isu na laang, ta saan kami a-close unay. Het, ninanasaling laeng. Nayunam tapno no bisi ninanam asaleng. Di adadaduma mabalin akasarsaritam. Nakitak nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan nyo idi na minsan, nana saling. Ni Violeta ka day, Juna. Wan nana, anya ti may na imbaga? Imay laang nakiis-istorya. Imbag man, tanakaalaan nyo dayjay, nana? Medyo laang mat. Ay nawaw, kasano ang medyo nana saling? No da duma, mapilpilitan aklaang amakisarita kenkwana. Jak man amaw, ngam kaslada yumot tirik na kenkwana. Kastamot lang tirik na kenkwana, nana. Kaslada supsuplada na. Apay matanay bagam tikasta, Juna. Inisemak idi na minsan, anasalaw ko di tadalan. Ngam, kasla angin alimbabas, nana. Syakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay, sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka tita Ramida, Merly bakay. Apay kumalakay. Mapan ka kano tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyak mo? Di na ka diimbagakan ka no apay. Ay nawaw. Imbagak kumankin ka, imbaga na kanya, bakit? Sigagay, di man. Alawunan, agdigo sa klabiit sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapno saan ka marabyan unay. Pinaumay na kanumat, John ading ko. Adaim pao it ni manang ko abadbado manang Merly. Nagapo ija abroad. Kat? Sigakit di mat manang. Agpili ka no adati kayat mo ta itid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah. Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngay manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni manang mat. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titad mo kanya. Ay, saan ang mabalin manang? Agpili kan. No di mo kayat ti marabyan manang. Anya? Ning, silip ka silip di tatawa, anak ka. Hindi mat Merly tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di pinagka na. Ay nawaw. Anya mo bibiyang mo ngay. Pagsayaatan siguro day jay tatang.
Ay, dayta pa kay ranudam, ti among. Imbis ang makipagayam ka kikay. Uray anya ti aramidag tatang. Kasla nagrigat. Ni Marlila ang muti kay kayat da. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley. Iso asika. Agbaling ka mo't nasayaat akaruba. Tapno, maayatan may tagati karuba king ka. Dumteng to ti gundaway, ama agaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Marley tatang. Saan man nga itangam addan to? Nene, anya nga agawin mo't asasawam di tanak ko. Ah? Ay. Ay kun kunaklaang dayjay tatang. Ado man yung tinyawin mo pansit, Marley, bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka naman ang inton biga. Ikaw man ang nagiti karuba, bakit? Ay nawaw, saanin ang masapol asaludsudom lakay. Mangisuputak nga ruday. Kita am tay baro asilop hindi ta lakay. On bakit? Siyak mo't lang iti mangiwaras. Madlaw ana bambanog ka ngamin. Siya kon lakay. At damot lang ti daddo maagagarak kadanana sa ling. Kabagilam nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimas to'y pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang dayta? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Ay, naimas mo piman, anak ko. Ado, tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amarik nak amadi ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimbaga ka ni Merley akaruba tinangkeg. Ibagam kidya maditichan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amarli iti pansit idi kalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan maut? Amuyo ka day. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idi rabi nana. Inted ni Merle di kalman ti malaom. Kinan milaang itay kat mayat maut. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayin nyo, anana. Ang mga nun na banglas, tinted na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay nawaw, awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga no saan nyo laang anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idi kalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, no nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw manang Merly. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay John na ading ko? Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma kaaruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak manang. Awan matmariknak anasakit kanyak. Ngam, apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga tati mo ti ibo na manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami mat-aklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merley, bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay ka no lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kastamot timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simbakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyak mo't lang tinangisupot. Kat mayat mo't idinsupot ko bakit? Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na.
Apay ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inikak. Dahita ti saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da di a babae. Iso akas tatararamidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kamin tupay ng agsarsarita no masalaw mi ti tunggal may sa di tadalan. Amam, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw. Apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryahan. Asim bakit ti tiyan mo. Kan nagilbiim kay ti pansit na intid ni Marilyn. Ay, diyo ka di matandadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag. Gayam kunto amin na dagiti gagayam ni Marley tatang. Pudnaw ti atap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapno laing maagaw mo dagiti gayam na. Katpud no mat medyo si makitikyan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw. Di ka man si ka, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit anabatek. Saan niyo ka di akayat ama adda anak iti gagayam tatang? Oh, Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. saan nakasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapol nga ramidim ti kastakit? Tapno laing maddan kay ti gagayam. Saan amasapol a dadailam ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka no mati dyan mo itinabangles a pansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsum kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? No kasta nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapol adadaulan na kadagiti ka aruba tayo agagayim ko. Ay, kinapudno na. Umapalak nga minkan ka. Ay nawaw, anyamot nga iti apapalam kanya. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni na nasaling laeng. Saan kami pa'y unay a close? Day talaang ti makagapo. Wan? Ay, sapay la ko maata maawatan na. Nugayim la ang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laeng kan ka? Una. Amom, Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka ang nasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamot ngamin tapno saan da panunutan asuplada ka. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon? Wen, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayim ko. No aramidam ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasing po magayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lata kanyak. Madlaw mo nga men. Iso akas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Ungayam, kanya nga iti nagsalitaan niyaw. No kasapulak ka no tigayam, mapanak iti ayan na. Mayat ano kasta? Untatang, manipod ita, umisem-isem akmatan. Kan makiinistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadda anak mat iti gayam akas ka ni Merle. Kasta, anak ko. Iti nasaya tawagas. Saan kita dayta adda ti dadailo mapada ba tao? Kanayon mo laglagipin. Ano nasaya at katao, anak ko? Adaw, tagiti mayat ang makigayim king ka. Laglagay pong dayta, wine. Ay, nawaw! Pilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mangaramid iti dakes, tapno matong palaeng ti kayat tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon, nga awan ti nasayaat nga ibunga ti dakes nga aramid.
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo Papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nimbaga malam mo, Imelda. Anya manenter aramidem dito'y balay si Katomi. Manaktak ka mo. Ay, sabong para keng ka. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakan ka adi ka umay dito'y balay, ha? Sa kanaklat na mapukawan iti namnama, Imelda. Amok adumting tumalang taldaw nga iyatan nak. Itapay laang, awanan tinamnamam kanyak, Tommy. Amok ka sa anak kabaknang. Sa anak mo't lang agwapo. Ngam kabailang ka, biyagan, Imelda. Ulitak manan, saan asikati lalaki akayat ko? Umo na iti amin, napintasak, kitsika, nalaad ka. Ha? Saan may ibagay ti pintas ko iti kasta lang aman niya? Ha? Nasingpet ka lang mo. Apay matakas jay ti panagsasaom ka nito, may Imelda anak ko. Kat, pudno mo nanang, nalaad day ta Tommy. Saan may ibagay iti kinapintas ko? Ay nawaw, no di ka kaagraraman. Ah, gwapo man nito, may Ah? Kasjay ti gwapo? Dakkel ti matana. Kasjay pa iti bibig na. Asino mo't nga iti saan amadismaya iti kasjay alangana nanang. Uray kas jay tilangan ni Tumay, nasing palatamad, responsable pa'y. Ulitek manin ananang, jak kayat ti makiasawa iti laad. Kaasin to adag iti agbalin ng anak ko nulaad ti amada. Ay, saan ka ama kaasawa no kastalaang anak ko? Ay nananang, addan to ka di. Addan to ti maamamok agwapo. Saan laang nga ita? Ngam amok nga addan to. Awan lat ibagam no di gwapo. Praktikal laang da tao nanang. Saan akin na praktikal ti kasta? Masaktan kirik na ti padam at taaw iti kasta pa nagsasaom. No saan mo akayat nito umay? Ay kaibagam anasayaat ah. Saan amasapol nga uyawam ti itsura na? Nagkapuan man ang tumay. Di mo ibaga nga iti ayan ni Milda. Gusto kayo, nanang. Apay adi mo sardengan day ta babae, kat kanayon na nga ibaga analaad ka. Ay sos no siyak laang, saan mat unay anapintas day ta nga Imelda kay. Nakauy-uyaw pay. Agbiro ka langan iti sa balay anak ka. Di mo sayangan ti oras mo iti kasta klase ti babae. Ni Imelda tayo ayatek. Jak mat kayat day ta nga Imelda para ken ka. Umo na iti amay, nakauy-uyaw. Kunamlan asino, mata perfectaw. Ay, agraraman pa'y nudaduma. Agpada kami lang, mat alog pak ti agong na. Ni nanang may... Kahit pudno may, numakauyaw day ta babae. Kunamlan asino akapipintasan mo. Ha? Jak kaya ti kastamanugang tumay, pangaasay.
Adi tinadamag ko, Imelda ading ko. Anya maninday taan na damag mo, manang. Napan ka nun nito, mi iti ayan niyo. Ay nawaw, di mo man dakdakamaten tinaganday tao kanyak, manang. Gwapo mo't nito, mi Bagay kayo, ading ko. Ay, pakpakawan! Kas JT gwapo, kita man ti matana, nagdakkel, agraman bibig na. Ay no, bangking pa'y tilapayag na, ha? Kas JT gwapo kan ka. Uyawam mat amin ang ading ko. Pudno manang, naglaad ni Tommy, saan may bagay iti kinapintas ko. Agraraman ka mat. Di ka man agsaw iti kasta. Tauray si ka, kat saan ka mata perfecto? Napintasak, manang. Napintasak launay para kenkwana. Kat no agpada, ta boneless ti agong na ading ko. Oray lugpak ti agong ko, bagbagay ko. Ni Tommy nga saanon ama-repair ti kasjay apa nagrup-ro pa, manang. Anya? Kumusta mo ni Tommy, Nana Olivia? Manong nga aldawon, asaan ang makaisa, Mirna. Nasaktan siguro, iti panagsasautigayam ko kenkwana, Nana. Kanayon ngamin abagaan ni Imelda iti laad, basang. Ay, day tamat ti jak kayat itigayam ko, Nana. May samat nga agraraman. Oray la masaktan ni Tommy nga anak kaw kadagiti ibalbalikas na. Saan akas kenkwa na ti manugang nga ar-ara paapag para iti anak kaw, Mirna. Di kay madanaga, Nana Olivia. Makasarak to ka, di nito may iti babae amang ipatagkan kwa na. Anyat amo tayo ngay. Amang ano na pimpintas pa, ingam tigayam ko, Nana. Kastamot lang ti kararag kaw, basang. Maasyanak una yun ang makakitkita iti kasjay akasasaad na. Pinaay lang aruden ni Imelda. Inuyaw na pay. At dati ibagakken ka man ang Mirna. Anya man ang ti ibagam, Imelda ading ko. At dati na amok agwapo iti Facebook. Ha? Gwapo si ka. Kita tiladawan na. Ay unay kan. Gwapo man ang tisang ka ibagam. Basta ti chat na kanyak. Nag-sweet si ka. Napintasak pa'y ka, no? Kunak tumat kan ka, manang. Nakitam ka din day ta, iti personal. Saan pa'y? Ngam kita ti picture na. Madlaw agwapo, Ibagak to kan kwa na tao may pumasyar dito lugar tayo. Kaano lang, hindi nagamam mo kayo? Ay na, kasta talaga ni Ayat, manang. Gapota gwapo, in love kan adagos kan kwa na. Ay na wow! Hello, Philip. Pasensya kan no saan ko asinong batan ti awag mo itay. Adda nga minti naramid ko. Okay lang yung kanyak, Imelda. Mawatak bet. Agyaman ako na, Philip. Ay, gayam. Nakapag-desisyon ka din? Kaano pumasyar ka dito lugar mi? Intun sumalo no abulan siguro. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno maamamuda ka kininanang. Ay na, nagwapo ka talaga, Philip. Uli si Kamet, Imelda. Kaskala Diyosa, napudaw ka pa. Maragsakan aklaunay iti nga imbagam, Philip. I love you. Andan te kunam. Ay kwa. Ay sige, agpakada akon. Ado pa'y tinasken nga aramida. Asino jay lalaki a kinasaritam iti cellphone mo itay si ka, Imelda. Ni Philip dayjay, nanang. Asino a Philip? Asino kumapay ngay? Ti agbalin a manugang yu Ay nawaw. Saan ko pa'y nakita iti personal nga manugang matan ti bagbagam? Ison to ti papanan na nanang. Kaano laang idinaamamok ni Philip. Ngam ni, agayatak matan kan kwa na nanang. Jak amukan ka, Imelda. Gapotag gwapaw. Oray saan mo pa'y nakita iti personal? Bagam nga ayatan.
Anyati ko na Tommy anak ka agtrabaho kay Jay Bagyat. Wala na. May titrabaho nga gururay kanya kay Sigurado ka kaday iti dayta desisyon mo anak ka. Wala na. Tapno maliklikak mo lang ni Imelda. Kasta, di mo sayangan ti oras mo kankwana. Nagado a babae dita. Isungurod Si kantumo lang ti nakakaasay no isaw ti maasawam. Un nga rod lang. Pilyong tay babae ang mga akseptar ken ka, anak kao. Agtrabaho ka kanumat ije Bagyo, Tommy. Pudno ka di? Wan manang Mirna. Mayat tayo gururay at trabaho kanya kay Ay, congrats no kasta, Tommy. Say-saya atom ti trabaho mi Jaiwan. Thank you, manang. Kita, agbabawin to ni Imelda no kwa. Ha? Awanan ti bibiyang ko kina Imelda, manang. Husto ni nanang. Saan nga iso ti babaya para kanya? Ay, wan, malagip ko. Ada ka chat na ita. Gwapo ka no. Diyak mo Diyak pa'y mat nakita iti personal. May nasayatan o damot tin na amuna, gwapo manang. Hindi pa sangkay baga na agwapo ti kaya na masawa. Ay, parang saan dalok ko. Anya kami nanti umay mo sa ludsudan, Tommy. Kasaritak ko mananggal manang. Ta itulod na kay sentro yung bigat. Mala. Agtugaw ka pa'y. Ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayang matan ka ni tatang. Napanalaang inwayway tinuang na. Diyak mo tin makitkita ni Tommy, manang Mirna. Ay, talaga di mo makita. Tada ni Bagyo. Ay Namiss mo ka, day. ay nawaw, sana, adan ti Philip ko niya. Dayta, mahilig ka iti gwapo. Di mo pa ila nakita iti personal. Agkita kaming tong agpasyar dito'y lugar tayo. Kaano nga, Rod? No saanan abisi. Kita lang amangan mat no pastime da ka lang, dadya lalaki. Imposible ang mapasamak tikas na. Itikas to'y akinapintas ko. Na overconfident ka man ako nako, nading ko. Ay naman ang Mirna, kasjay aro pati maibagay iti kinapintas ko. Ay nawaw, kasta ti mindset ti agraraman, ading ko. Agpasentro ak nanang, mapanak gumatang iti pangkusina ken kurtina. Ay nawaw, ano am ti kurtina, anak ko. Nasken ama sukatan ti kurtina nanang, tapno saan ama turn off ni Philip no umay agpasyar. Ay siya, kung ti madandanagan iti kastangar aramidam, anak ko. Anya lang unay ti pagdanagam nanang. Nuapay ba't nga ihawid mo adagos day ta, Philip? Awan matidakas na nanang, tapno maam-am mo yung matlaang Kasanaw no criminal gayam day ta. Overkamat nanang, kriminal adagusan. Anyat amo tayo ngay. Ay na, overacting ka lang nanang. Nasaya at atao ni Philip ko anya. Itaman pa ya saan nga imay ni Imelda dito'y ayan ko na Rosita. When nagpasintro. Gumatang kano iti pangkusina may. Ken kurtina. Tapno saan nakababain iti dayjay Philip. Gaputa gwapo. Ay, jakman ammo iti dayjay tao, Mirna. Sa bali mo ti ugali na. Kaano lang idinagam mo da nana. Dayta nga rudmat ti kunak. Ngam ipilit na ti kayat na. Bareng no saan to ang masaktan nana. Ay, awad lat ammo kon, Mirna. Agdis-desisyon mga is-isaw. Mga no daytan tuki di ti pakaisagmakan na. No para kanyak, may mayatan anito may ti agbalin a nobyo na. At least, responsable. Saan mat nga min mabalin nga ipilit tayo na Rosita? Ay, wan gayam. Speaking of Tommy, ada ni Tommy ijay Bagyo itanana. Ijay ti pagtrabahuan na. Talaga nagasat mo pima no trabaho ti pagsasaritaan. Ay, naku nampay na Rosita.
Imelda? Wan, siyak day to'y Philip. Hey, asis, nga ni sang ka mailasin. Si kakit di mo. Oh, apaya kasta ti panang kitam kanya, Philip. Ay, kwa, Imelda, ito, Napintasak ka di mo laang. uwin man. Oray si ka, gwapo ka mo. Adayo ka di pa iti balayo. Ay, uwan, naskan nga ag-tricycle ta. Ituloy tantong tagsarita iya balay. Sigurado ang nakaluton ni nanang iti pangaldawan tayo. Adda madlaw ko iti dayta Philip anak ko. Nagado ang madmadlaw mo nanang. Madlaw ko asan na komportable dito'y balay. Kasanumit an ay bagam ti kasta, nanang. Di ka man aging didiam mo anak ko. Imposible adi mo makita ti makit-kita. Makiistorya kayo ngamin kankwana, nanang. Mapilpilitan lang sama. Panunot yun lang day ta, nanang. Amok nga damot panagayat ni Philip kanya. Umay ka din no sa anak nga iayatan. Pasensya ka, Imelda, ngayon nasakyan nga gawin ako. Ay nawaw. Awan pa iti may sangal daw mo dito balay, Philip. Imbawa gamin ti boss ko. Iso nasakyan nga agsubliak ta, ano tagul ula, trabaho ka niya. Di ko nam kanya kat nakalive ka. Pasensya ka na talaga. Nganjak maanusan ta kastoy. Adda ka diti parikot. Diletsyon ka, Imelda. Saan nakasakyan ka ti type O? Ay nawaw. Ay, asis. Anya ti ko nam, Philip. Ulitem man. Diyak amo akas tagam ti lang kami ti personal. Dakkel ti nagdumaan nyo iti Imelda anam amo kiti pispo. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Laada. Saan, met? Saan kami nakasta ti lang am kalagiti ladawan nga insen mo kanyak. Kan kalagiti video call ta. Apay, ti ko nam kadikat gwapo ka. Na- Kita amat at bibig mo. Nalawala unay. Naa, at least, natangos ti agong konya. Sa nakasken ka nga lugpak. Na, anyat sang sangitam si ka Imelda. Nasakta nakitikas diya pa nagsasaw ni Philip, nanang. Ita, amo mo, direk na ti mauyaw. Gaputalog pak ti agong ko. Kas diya matan ti bagana. Katuray si kamat. Inuyaw mo ti bibig na. Pudnumat, nanang. Kasta ti ugalay. Iso adi ka agsangit-sangit dita. Nagsakit tirik nak, nanang. Nasakit at talaga ti mabagaan alugpak. Gamsaan ko ang mababalaw ni Philip. Ngamen, awan nagdumaan yaw. At para kayo laang nga nauyaw. Nagbalat at matlaang kan ka tinaramid mo kanito umiiday. Nagawid matadagos ni Philip, Imelda ading ko. Ti ko nam kanya kat 3 days ti bakasyon na dito'y lugar tayo. Hay, awan ti bibiyang ko kankwa naman ang Mirna. Iso apang nga asim, tadi mo dakdakamaten tinagan na kanya. Ay nawaw. Adda ka din napasama kasaan ko nga mo? Nagturad amang ibaga alugpak ti agong ko. Anya? Parikot ko ayan nulugpak ti agong ko. Saan ba't nga issue nulugpak ti agong mo? Ada siguro na ibaga, madi namat na gustuan, iso abimalas. Ti baga nakit di. Talagang ugali na ti aguyaw itipada na at tao. Nougali na ti aguyaw. Awan tinagdumaan niyo ang ading ko. Saan ka de nga inuy-uyaw mo mat ni Tommy, di agdat-daton pa'y laang kan ka. Kumusta ka manang Mirna? Long time no see. Pasarabok para kang ka, manang. Ay, thank you 8 abulanan, sipod na o di ang nagkita, ta Tommy ading ko. Huwag nga rod, manang. Ada nakita ka babaya ka dua medical man Nobyam siguro day dyan niya. Huwag manang. Clara, tinagan na. Nakapimpintas si ka. Nagtangos pa iti agong na. Kastamot lang ti kunan ni nanang, iti nakita na manang.
No inpilit mo siguro ti bagim ka ni Imelda. Amangan no saan mo anaam mo dahi tading ko. Ay, wen. Kung mo tin ni Imelda manang. Ay, aging ka ita single lata. Nagbalatagkan kwa na dagiti dakas nga inaramid na. Ada ka no magayam las to deja a Philip. Nauyaw matlaang akas ka ni Imelda. Nakita mo ka, day tinobya ni Tommy, Imelda anak ka. Di yung man ipalagip day ta kanyak nanang. Apay, agbabawi kan? Adayo ang napimpintas tinobya na, ngam itisi ka anak ka. Natangos pa'y tiagong na. Ay nawaw, anya kumaita. Makitam day ta. Jay tao nga inuyaw mo iday. Isaw tinagasat ita. Isu ti swerte ti love life na. Wenen nanang, siya kun timalas. Uray ibagak ang nagbabawi ang saan matan ang maisubli. Urayan niya pa'y apa nagbabawi ti marikrik na mita. Saan mon amay subli ti napalabas anak kaw. Agbalin laangan nga adalken ka. Tainton maminsan. Saan ko maanangataw ti panagkitam iti bagay. Di mo idadawn ti padam a tao anak kaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan winu idawn ti padam a tao. Gaput agpapada tayo laeng a pinarswa ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Sa anak nga rin na makaturong, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Mariknak, tinervyos ko, bakit? Eleksyonan inton bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam inton bigat. Panagkunang bakit? Agdangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende no adu ti mangibutos kan ka. Ado dagiti ka baranggayan tayo nga mamok, bakit? Adda ni Pare Julius. Ni bakit na, ni Nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni Nanang, ni Tatang, ado. Maturog ka pa'y kitdi lakay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tinakagawa dito balangay tayo, pali. Diyak expect talent ang mga habak ka, pali. Ha? Sumilagay, masalang ang makaturog iti rami, pare. Ag-celebrate tayo nga lodi na, pali. Sa dino ti kayat mo, pare. Ije balayo, yan tangay na nga habak kakagawad. Agsat tayo mo, pali. Ang mga nung makaungat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, nung makaungat, pare. Ay nawaw, italayang mitmanin. Isilibral tayo ti pananghabak mo, pali. Imposible met, no saan nakapailayang apalubusan ni bakit mo. Yung pare,
Inton malumtong arutan. Wan pale, isaganam ti alak kan pulutan. Tau may kami laangin makainom. Hey! Nagbanglutilot-lutom apang rabian tayo, aran di lang kay. Sapay nakaset up ang tilamisa ni Jeruar. Anya ti okasyon lang kay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga agar bakal. Umay dagiti kumparik inton matamtama. Agset kami. Iso nga nang irwarak iti tugawan kay lamisaan. Iti irwar ti pagiinuman mi. Tapno saan aman isturbo ti panaturog yo agar bakal. Ay nawa? Amumot alang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya kalag iti kabarangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mangarod ti kaya da bakal. Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak kan pulutan niyo. Inutang ko pa ilang dita ti Resina bakal. Anya? Di ka kadimatanagan. Payadak to magsulduak. Nay, Mari Girlie, napulot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagsyat darandi kan dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak kun karne. Tay tangarod kat, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayamo na. Italaang mo siguro, Mare. Ay, bareng Mare. Talaga makaungetak no kasjay lang nga kanayon. Bakit? Agrubata ko. At dati na patag nga aramidin mi barangay hall. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkarandi. Agluto kantong. Ta, pangaldawan tayo bakit? Saan kayo kadi amangan ni Barangay Hall? Diyak ka mo. Agluto ka lata tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, ah. Well, Diritso awid, ah. Sana kumpormi man ang ti papapanam. Amang ano adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan kat sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumpormi dita. ay na, amok na kitaan bakit? Sana masapul palagi panak. Ay siguraduam laeng, ah. Huwag ka di. Ngalalala. Inakon. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo darande dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inaramid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no nga rod kadagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaul amang ilibre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo ti gimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinanggap ang palilandi. Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amin, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano man yung itisat, pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka, kunak? Ay, ko, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to kada kayo, no, kaano? Kasta, at ko kaya ka, pare. Nalakakalayang abasit gan. Hey! No, kasta kumaaming mga opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakid di mo, pare. I-text na kami layak, ano kaano, pare. At ala, agpatuloy ako. Ta sigurado ang makaungit ni Mrs. kuno mabayagan na, pare. Si kamot kayan, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti di mawat kin ka itay, pare landi. Ay nawa, anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat ken ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami.
Wan pare, di ka matanagan. Panglimang aldaw titid cooking ka. Agyaman na unay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawyan mi nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Ay, maragtulong ka launay pale. Ayaw. Naibus mo't ti bagas ititimbaran dila kay. Nangipipanam? Nang terak kadagitim may nagpatulong bakit? Ay nawaw? Ang dadagitim may dimawat iti bagas iti balay tayo. May saditan ni Pari Julius bakit? Anya? Nasyanak, isuan ang terak lata na. Ay narandi. Datayo mo't ti maawanan no day tagpadpadawat latan ti araramidem. Bakit? Narigat mo, nagbalinak nga imo. Amumot akagawat ak. Nasken ama kibagayak kan pagserbyak dagiti kalugaran tayo. Nga uray datayo mo't ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka rin agong oit. Bakit? Panunutom laeng ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda ka dilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw, kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay na, naibos nga ruden, Mare. Ay nawaw, nagpartak man anay boss, Mare. Kasano asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw, Adda ka no nga min na pandimawat iti tulong ijabalay idi awanak, Mare. ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan, ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na ka no nga ro dagiti kabaranggayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, mate. Ay, san lang mate babaan ti kwarta wenno material abanag ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay, jak ammo iti dayjay nga asawak, Mare. Jak ammo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon ko nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartag ken sadot, Mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin, Mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa tita. Wala na. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, kanina na. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, nanang. Numabalin. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo. Tapno saan ka mailawan amang igastos. Abangan no'y gatang mo kay demot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamot. At ti budget para iti dayta, nanang. Napay, requirement ka di dayta. No may sakang opisyal, nanang. Naske na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno adamang suportaking ka. Ay nawaw! Palilandi. Naalang ka diti sweldo? Wan, pare Julius. Ay nawaw. Mangilibli ka nga lo din pale. Mapantayo ti tersena, pare. May mayat sa amit ijay balayo. Ti pag-iinuman tayo palilandi. Ay, sana mabalin niya, pare. At dani bakit ko? San tayo mit analaaw pale. Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko, pare. Sige nga lo. Iti silok ti manggalayangan. Ti pag-inuman tayo pale. Un kaya. Di la mabalin ti dumawat iti balato ken ka pale. Ha? Unak man arak kan pulutan lang ti ilibre ken ka, pare. Kasapulak ti kwarta pale. Pagpliti man kan ni bakit ko. O, sige. Mangtirak iti 500, pare. Di la mabalin pagbalinim a 1,000 pale. Alam malangan. Sangaribon. Tapnawan ti makungkunang, pare. Ay nawo, agyaman na klaunay pale Ulay may salayang ti kagawad akong pale. No kasken ka. Okay layang kanyak pale.
Bakit? Sweldo? Ay nawa, daytoy laangan tinabati as sweldo, marandi. Bakit? Amok no mano ti sweldo ti maysa a kagawad. Di nakman luklukon si karandi. Ha? Awanan ata in tulong ko ni tiyaduma ti sweldo, bakit? Nang tudak ka na kita kasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro manan niya. Bakit? Gagangay na ta kagawad ti asawam. Iso anas ka na makibagay, ha? Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam randi. Di na ngamin mawatan mo, bakit? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka. Ay na, bakit? Kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na ta kagawag ka nga rutla asawam. Ay, no kastamat laang. Nasaysayat no agresign ka laangan. Ha? Ay, sana mabalin, Sobra amto mati mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamot no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayo na mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Bagbagaan yung man, dayjay arandi, nanang. Na, apay ni Randay, girl ay. Managtulong launay, nanang. Anya! Ay saus, binagbaga akmat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na matimang ilibre, nanang. Kasusweldo da pay laeng, ngam awan pay matinyawat na kanyak. Ay nawaw! Dagiti sadot, kan pada na amang nginom man ang tinagnumar, nanang. Ay nawawa talaga! Talaga nga aglablabos dayta Randay. Dayta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga rod ka na ayon anapudot ti ulok, nanang. Awan ti sirserbi na anangabak iti kinakagawad, ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at no kasta ti mindset mo, anak ko. Sana da guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na, anak ko. Isumatar aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Ata ipilit na mo muna, nanang. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, Randay. May isa kayo mo, nanang. Di na mawatan. Isumal ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalain ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalain nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manen iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad Randay. Dua buti lang, maray. Itig ko kalagi ti kaaruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamutan ti agas-gastaws kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo, kas opisyal ti barangay? Apay ngamin, ay aman nakibiyang ka anton niya. Wen tamasaysayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. San mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sabagay. Anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y matalapadasan tagbalin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang
Si kalaang man tinakitak akagawad nalaka nga ututun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka madawatan. Isuan nalakalaang may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim Randy Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay na, wow. Sayang mo, tinarugyak no agresay naklang. Bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumawdawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dahita samot kinakagawad mong timangilumlum kada tayo iti utang. Ah, may lumlum iti utang nga sasawang mo. Dita bakit? Katpud no, mat. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak. Bakit? Kaya't kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang na. Ay, no kastamat laang, saanan rande, aggar din talaptan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga harak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano inaldaw nga agaba kami gapulang iti dayta banag. Ay, sos, napunwan siguro mutten ani Mare. Kasanumag nga men, tunggal ag sweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibrem mutten kadagiti agkid-kid daw no dumawdawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay karagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo ti tumulong. Tidakas na, no ilibre mo't amin asweldom, ay, agraman abasto ijay balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga ron mo da tao, mare. Amok dayta kagawad, ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no ited mo amin adawatan dakin ka, ay awan da kayo mutin ati agbisen. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Karli, bakit? Pasensya ka na. Saanin ang maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. San adakas ti makigayang ken tumulong. Ngumrumbang lang at dati limitasyon. Ay, nasaya at mata nakamiris kan iti bidot mo, Randy. Kamalik dahil siya, bakit? Iso nga ikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumangag serbi kadagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilangan serbisyo o maiparbang ti ipay ko, bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama? Diyak kayat makita adagiti sadot ka mamartag man ang number 1 na pagserserbiam dita. Ay, saanan, bakit? Ipaliknig ko, nagbalbaliw ako. Palilandi, nagsildo kay sa amit manen. Wen, pare Julius. Set manen apale. Paspailang ita, pare. Ay, nawaw. Apay, met. Agungot ni bakit ko, pare. Nagbaliw kami ten, pale. Saan kamit akas ka, idi, Talaga nagbalbaliw akong, pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tapno saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko, pare. Ay, sus. Kasano nga agsilbiso ka ngayon kasta, pare. Asino nga ito timbang sipulta kay nang ka. Pasensya, pare. Agserbisyo klatan. Nung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta, pare niya. Agdalat tamot siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na, pare. Saan adakas ti makibagay kan tumulong, ngamnas kan laang kumamat alimitaran, tapno saan amawanan ti pamilya, kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Inyo
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, Jobert, narabian ka man na nagawid. Ay nawaw, amumat ang nagpasada, Pauline bakit? Oh, ayan nga rutin na pasadaam ngay. Ay nawaw, daytoy laan. Pauline bakit? May saal daw ang nagbiyahe ka. Daytoy laan tinyawid mo. Nagkapsog, ita bakit? Manmano ti pasaheros. Ay nawaw, imposible mo't ah. No awan ti pasahero, nagawid ka kumaadagos. Ay na, panunutan, noon niya ti kahit mapanunutan bakit? Basta siya, awan ti dakas ngar aramidag, period. Ikanak man iti pangkrudo, Pauline bakit? Na, ay nawaw, manula ang tinyawat mo kanyak idirabi ita dawatan manan. Awan nga rudin ti pangkrudo. Sano nga ruden dayta? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Salud-sudan pa ilang bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkaro nga awan ti maiyawid ko. Kaya po, pasada ka pasada. Nang manumutlaan ti mayaw awid mo. Gagangay na bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pem. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Iso nga rod nga agpasadak, ita bakit? Barang makatsamba akmat ah. Dakil sa amin hindi, napasadam, pare Jobert. Manulang, pare Lucio. Ay nawaw, kat no ano ti pasahero ngayon tulad mo itay. Unang, ngam, libre ti plete ta. Unay kan pare Jobert. Kaputan na pintas in libre mutan. Awanin ang pare. Malugi ka. Sapay nang ina ti Clodo. Sana kasta pare. Mabainak lang hagsingir. Kan mangawat iti pamasahe. No napintas. Iso nga ilibre klatan. Ah. No senior citizen. Singirem. Agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana. Tay supay kumaapang Clodo day dya pare. Isumit lagayap anak ko na ni Mari Pauline. Amanula ang timayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan king ka. Ha? Tangiwat mo pare ha? Amang anod na makangag. Nakababain mo. Maditikas ta pare. Agpasada ka. Tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pa lang anod. No ilibrim at lang. Ay na pare. Agbambanog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matyam mo kabasol mo kanya. Ay, saan ko pa'y mabayadan ti utang mi ita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mare. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idi kalman. Dayta nga rudkot, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na.
Pinagkrudo namanan, ti pamasahe ana urnong idi kalman, mare. Anya? Ay ka, ni okay lang kin ka, mare. I-advance ko pa'y laang to'y tangdan ko. Ay, saanan mare. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usar nyo pa ang titangdan mo. Sigurado ka, mare. Ay, uwan mare. Narigat mat no alaag ti kakaysuna akwartam. Awan tukit di ti igatang yo iti kanan nyo. Ay, nahagyaman ako na, mare. Hagyaman na, ta maawatan na. Jobert, agpudno ka man kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man, di ulong kanyak. Paulin, bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda, ti sabali, papanam. Ay nawaw, sa dino kumangay, ti daduma apapanak. Anya tamok nga eh. Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanyak. Wano? Adda sa bali nga igasgastusam. Ha? Awan bakit? Ura sa ludsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamuak laeng nga adda ti babae mo. Agsagana ka, Jobert! Awang nga rod. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab, nga agap, apa kayo kanila kay mo, Pauline anak ko. Kasano? Kat pasada apasada. Ngam awan mo ti maitid na akwarta nanang. Ay na, no sanak lang ang nagagat, ang makitangdan, talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na, kastamot tin nanang. Amangan no awan laeng ti pasahiros na anak ko. Diyaka mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Wenno, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo iti dakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo. No apay nga agdwa-dwa akken kwa na. Agul bud samot tinday ta Jobert kanyak nanang. Ay, sikakit di mo't anak ko. Agimbestiga ka pa, tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da Pare Lucio. Isukot ti kanayon akadwa nila kay ko. Ha, ang mga no adda ti ammo na dayjay nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni Pare Lucio, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI kantaw, Mare. Ay nawan, mare. Agsasarunumot tin nga awan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mo. Diyan ka mo, no agpaspasada. Wano adakit di mo ti sabali at papanan na. Wano, ada nga ti babae nga igasgastusan na, mare. Wano saan? Amangan no iliblibre na ti pasahi dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiran iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pagapapanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam. Ang mga no adamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Pare Lucio, saludsudok man. No agpaspasada mo't laeng ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Agpaspasada. Hapay ka di. No kasta nga raw, apay manumbo laeng ay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano, ada ka di sa bali a babae na, pare. Ada ka di ti ammo, Pare Lucio. Dakayo lang tagsarita, Mari. Jakat ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare. Kanunungan na ti dakas nga aramid ti gayom na. Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, Pare Lucio. Ada ka day ti babae ni Jobert. Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling agas-gastusan na. Ay, hindi. Ngam? Nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang, No senior citizen. Ngan di na pa'y kahit timang iti discount, Mari.
Mabain ka no ngamin nga agsingir. Kin mangawat iti pamasahe no napintas ti pasairos na. Ay, nawaw! Ammo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta at Jobert nanang. Apay ba ti da anak kaw? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Tama bain ka no nga agsingir ken mangawat iti plete da nanang. Ay nawaw! Ay, jak amo, noon niya ti adda iti kapanunutan day ta tao. Manumot nga tati na ilibre na nanang. Ay, agsaysayang laang iti krudo nanang. Anya nga rudan ti aramidem ita anak kaw. Pagsardengam nga agpasada. Saan nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay. Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pay laang ti agilibre. Jobert lakay. Agrobot ka din. Wen Paulin, bakit? Apay ka di? Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay nawaw. Adda ka diti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngay. Agawa ang nga rod No apay ngamin adi ka pailan nagsagay-say itay Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang nga rodan, bakit? Sayang, ti pasairos. Aday ta, nalpasan. Kurga. So di no ti papanam aya? Kadwaan ka nga agpasada. Anya? Sa anak kon ang makipurdiya. Ta agpasada ta adwa. Siya ti konduktor mo. Siya ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitam, Jobert? Mano nga oras talangan nagpasada ng kita ma. Nagdakol tinapasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko. Paulin, bakit? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti. Libre ti pamasahe digiti. Napipintas nga agluglugan ken kano awana. Ay, nawaw. Saan napurno na ita, bakit? Italaang manan nga imano ti pasaheros. Sika lang, gayang ti swerte, bakit? Di ka man agin didiam mo sika. Naibaga ni Parilusyo ti aramid mo. No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkud-kud ka mangted iti discount da. Ay, saan man? Bakit? No daduma? Mabain ang agsingir. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga agungitak. Kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po iti bain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babbalasang nga di mo maam-amaw. Pamilyam tumutla ang timaawanan. Nimet pare, Paulin, tinakita iti front seat. Iti iman man yung maalugan, pare. Iso ka no ti agkonduktor, pare. Anya? Sigan tumangan, pare Lucio. Naibagampay kang kuha natin may papan iti libre pa masahe. Apay mo't ngagkatawa ka. Mayat tinapanunot ni pare. Saan kayo na malugi? Tadamat ang tip para singir mo. No apay ngami nga imbagampay lahanggan bakit ko Ata, makaungat-matan, hindi na pa ni Jabala, pare. Nagulbud ka kumaa. Si kakit di mat, pare. Pagulbudan lang pailangan mo. Ay, nawaw. Kumusta nga Paulin anak kaw? Ada ka di malaang napasadaan yaw? Ada na nang dakon. Ay nawaw. Mayat ano kasta anak kaw? Wala na. Saan ako na makipurdiya. Yan tangay mabain ka no ni Jubert nga agsingir ken mangawat iti bayad dagiti babbalasang at pasaheros na. Di siyak laangan ti konduktor nanang. Tapno masingir ko amin dagiti pasahero nang aglugan. Ay wala anak kaw. Sayang mat no ilibre laang nila kay Mau.
Agin babain ka no, ngamin day ta at chubert nanang. No balasang, ilibre na laeng. Ngam no senyor, ay naapo, singiran na ka no. Baliktad na talaga ti kapanunutan day ta tao. Ay nawang, mapaya nakailad ka pa ilang di ta, Jobert Lakay, anyat orasan. Sa dino ti papananta bakit? Sa dino kumapay, agpasada tamanen Agi na natabay bakit? Sayang ti mapasadaan ta kuma. Inton bigat tumaray. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Saan nakasta bakit? Oh, apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Saan ka naliday? Itanya kung makagapuman. Uray di mo aklunan. Amuklatan ang naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang? Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka mata na makipurpur di, Mari Pauline? Kung doktora kung ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingер iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kun sa mare. Mabain? Wano, kayat na lang ti agpapansin, Mare. Ay, kasla kastamot laangan amare. Kayat nati agpasikat kadagiti pasaheros na mare. Siyempre, kayat mo dagiti rupat kwarta pasaheros na ta makalibrida. Yan ngam to'y asawak mo't nga uto-uto agasum ngay. Tamabain ki di ka no nga agsingir mare. Ada talaga dagiti tao kasta, Mare. Saan ang maliklikan? Naimbag ko ta naamwak adagos. Tano saan ay amangan numanumutin ate in palugi day ta a Jobert mare. Aray, gumatak man iti soft drinks? Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang, pare. Wan, tay nakaref atitid mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Wan mare, nag-awid kami lang, tamangan kami ipay. Ay, mayat tada kung doktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsinger, pare. Ha? Narigat mo't piman, ilibrim aka na yun. Gapo itibain mo, ako nang pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline. No saan nga agbayad iti pamasahe, dagiti pasaheros mo. Mugtigid din nagiti agatahak mare. Diakon kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti dayta abanag. Ni, naliday ka pare Jubert. Kasanoman kami pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas nga agpasada ak. Ha? Ay, mayat kit niya pare. Tapno sigurado masingir amin di pasahirot mo. Saan nakakomportable pare? Ay nawa. Gusto lang tararamida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. No sumadutak. Saan ako nagpasada pare? Na, pangalaan yung arong eti kaninyo. No saan ka nagpasada pare? Diyan ka mo. Wala niya taramida pare. Kasla sa anak ang makakuti. No kadwaan ni bakit kung agpasada. Nasaysayapot lang no kasta pare. Tapos maliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Kan saan kayo pa amalugi pare? Dubli purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan ka mo pare. Intun sumaro pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagam nga ilibrin iti pasahe. Tamabaing ka nga agsingir. Kan mangawat iti bayat. Kalukwan dita pare. Nagpasada ka pa ilangar. Kung kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinaramin na bakat mo. Nung tagduma siguro. Amangan no nakaraman kan pare. Huwag mo di pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo pare. Napunon sa amin ang tulungan nyo. Sige. Agpagalang aron pare.
Tapno makaado kami kan ni bakit ko. Ayun pare. Kita tadi mo ngamin ilibre da kita nga napipintas nga balasang. Singirim ida, ta isupay mat nga igatang iti kaninyo. Di ka agpauto, kin agbabain ka lang iti pasahero a mahilig iti libre pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre ngem di mo mat kumakanayunan? Nang runa no ammom abasit laang mat ti matmat gedam. Amangan no agbalaw kan tulaangan tati pamilyam tumetten ti maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Magala ka iti kanan nila kay mo sa bet ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay, nawaw! Ay, talaga nga iso ti plano, manang Ruena. Ala, sigamat tanti makaam mo amang isupot. Ay, bumuludak nga rod ay ti plastic container mo, manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay, no! Ay, ti prutas ngay, manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibus na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay, alaag amin nun, amanang. Sa nabalay, taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay, no kaano akayat yaw. Kung nadamo tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka nga parikot iti kwarta, manang? Anya? Ado man ang tinyawid mo amakan, sabit, bakit? Ay, kat, adapay ati prutas dito, no kaya maulakay. Ay nawaw, nangalaan mo ngay kada kita. Iti ayan ni Manang Ruina. Mayata, lasing po lao na ti kapsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Rowena titimakder nga inak. Aging ka ita, no adati ka sa pulak, mangtudmag. Siyempre, isuti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla nga tulungan na ka, bakit? Una, isumutla ang tibili ni Nanang kenkwana, sakbay a pimusay. Diyak malipatan da jay, lakay. Nanang, awan mo't gaya man timakan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Awan mo't tinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano ado matinluto kitay? Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle mo mayo. Kitaham ka tinanang. Uray may sa kutsara no iso, awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta. Inibus manen ni Antim sabet? Kanayin yung aming ikan di kapsat yun, nanang. Iso nga spoiled at nakastama tiraramidon nyo. Jack mo't impagarup ng i-take out na amin anak ko. Niyanti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo amin kang kwa na. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na.
Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito'y tersena, Cruena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay nawaw, ay kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmet. Ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na ba't amin ang ading ko? Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan ngay no awan ka amang tad. O di agbisinda nga gasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. So, mati madlaw ko. Nasingpet ka unay iti kabsat mo. Ay, narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayon. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, tay sulaang mo ti umanayan ti kwartak. Ay, madamag kuman. Saan kayon sa muto na mapmapan iti bangkagyaw? Ay, talagang sa anay. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Aday umulaan nga may. Makapabanog ti agbunag no kasta pa nag-aapit. Ay kapag trabahuan nyo ngay ni Manong Mayaw ita. Mawani na. Agururay kami lang. No, dati agayab. Wano mang purdiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minon nga. Dati tao iti ayan yaw sabay. Ay, mabitla ang gayam. Tala, tigat-gatang masardinas. Why? Sa dino tinagapwa, Mruena. Ay, ije sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti supsuplayak iti nateng. Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabit ti bangkag ta. Ay nawaw, iti anya ko maaga po sanda ang minulaan. Nakalamagam mat iti dayta ading ko. Di man sabit na mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kananda nga no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magaman ti bagas ta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, ti may isang. Las day to yan bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, intong madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawatom kinukuha na bakit Wan. Pang bagas, kun pang abastaw, ti dawat kin kwa na, lakay. Janay, kaanakan, umayak man. Agtugaw ka pa yan, ti sabet. Nagyaman ako, nay. ay, po. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, kanya nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, di ka na ka. Anya? Awaga ma, ta sa lutsuda, no anya nga oras ti panagawid na. Ta amok mait, no anya nga oras ti panagsublik dito. Amaw, napatag ngamin ti bagakin kwa na, kaanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo? Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Kanya nga oras ti panagawid yung kinimanang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas di laklakad mi? Apay ka di? At danan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni antem dita. At takano tinapatig ngay baga na ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao.
Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka numanan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawaton na. Ay, talaga nga spoiled ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapol na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na ah. Nairwam da ngamin atunggal agdawat da kat adda ited ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, manang Rowena. Tidakas na, ay abusado mat, kan spoiled dya kabsat mo, kan ti asawa na. Anya tigagaram, sabit ading ko. Ay, kuang amin, manang Rowena. Anya, idiritso mo, taado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisaang may, manang. Pasensya ka na ading ko. Ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsat mo. Ay, saan ko nabasol, no awan ti isaang yo. Napigsa kayo pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya nga itararamidan yo. Ang kulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagas yo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga itid ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din nga ibagbagang may. No sa bali a tao, tulungam. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siyak ang mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apa? Nagaduman nun nga ibagbaganan. Talaga nga ginsisingpot day tarwen. Anyat ko nam. Day ta best friend mo, Lina. Agin sisingpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Ngamawan ti kunanang agpabulod. Ano sa bali a tao, adat kwarta na. Ni Marion tu paya kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day jay? Nalabit, nauma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaeng agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin, Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain nyo. May saka mo. Asido tinapat patigaya. Kalugaran, adi na mo't kapkapin ano, when no siya, kakabsat. Sige man? Day tatirigat ti maadan itis spoiled da kabsat. Ha? Ano di ko nam? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at da maapit yaw. O di at da isukat yaw iti bagas. Mano nga itintod ti kapsat mo, sabit bakit? Sana nang tidla kay. Kain nawa. Apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali a tao, tulungan na. Yung si ka mismo kabsat na. Saan namang kay? Ha? Bayam atag palastog mo't piman, no isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapulan na ti tulong ta. Katintong dumteng detangal daw. Talikudan tama ta. Bakit? Ay, talaga ah! Ha? Aramiden tamat kenkwana no anya ti aramiden na ita. Ha? Mapanaklangan iti ayan ni Nana Lagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't sabit? Anya ti masapul mo. Nana Lagring, bumulod akman iti bagas mo?
Anya? Wan, awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mula yu anatan. Awan pulos din la kuyaw. Ay, kwa nga minana. Natay dagiti mula may. Napistida si ka. Pinadas kumut nagpatulong itibak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Wan, dayta ti pudno nana. Imo ti kabsat ko. Angam no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak amis mo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ana saya ti kastang ugali ti may sa akabsat sabay. Ay, day tangarod kat na. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay adaman-damagakin ka, Lena. Anya day ta nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mo. Asino kadakwada nana? Ay kaniruwi na Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot na ibaga yung may tikas tanana. Imay namin ni sabay akabsat na ijay balay. Idi na palabas. Bumulbulod iti bagas. Tanapisti ka no timula da. Kert awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manen day taasabit, nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula, nana. Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot. Baybay amditan, nana. Imay ni nana lagring idi na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawang. Agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yun ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod Lena ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko? Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya tapno laang agruprupa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y lang ti aramidom dito'y balay Manang Rowena. Kalpasan ti aramid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inulbod nga istorya tapno si ti agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sabali a tao. Ngam no siya ka mismo akabsat mo. Di nakpay mo't matulungan. Wen tasaan mo deserve ti tulong ko. Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapul mo. Uray ita anak asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusong mat. Umanay mat siguron ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapul mo ading ko. Anya? Maasyanak ka na kayo. Ngamjak kayat ma-spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam, saan ko apid-pidutan ti kwarta sabi? Hustahon. No di mo kaya ti tumulong. Di kan sumanaw. No sabali at tao, kaya't mo atulungan. Awa mo ti mabalinak. Tapno ibagakken ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam ket bunga ti gagat bannog ken sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka no sadut ka. Di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaeng. Kasano nga rudan no matayak. Di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguston ti ugali day takabsat mo, sabet. Hanggang panagkunakot.
Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw. Husto ya tumulong iti sa bala tao. Ngam sigakabsat na. Di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso ti timul tulong ka datalakay. Naumamot siguro na, tamakit kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya laan. Iraman mo mo tabagim Ay, sige! Ay, padata mo asadot nga may. Ano san tamanan natin, mula na kay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abaknang. Kag pa'y sumupiman, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakin ko na ita, ket inrigrigatan na dayjay. Anya nga ron nga tigat mga sawon sabay. Manipod itala kay. Agkagagatan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapnaw, rumang ay may tibiyag ta. Ay, nawaw! Saan aga po ada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsadot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat tibagi tayo, tapno agprogreso mat tibiyag tayo. Ngamin, saan nga iti amin aka nito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na-applya matrabaho? Nawan pa'y nga Rudmia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tilitsyonan nga si dag iti pagtrabtrabahwak. Anya ti kasapulan da, Beshi? No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, amang ano sa anak man apasok iti qualifications da. No syakti si ka, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, amang ano magustuhan da ka ti boss da ijay. Damag ko ka, ti akin kuko amis mo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nawaw, isaganam kit di ti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga aldaw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmat laang. Ay, ada ka di masapul mo, ading ka. Nadamag ko ngamin nga adda ti hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka tayo taurayam ni boss, madam. Ay, sika ka di ti agaplaya cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kung namlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ta ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanan ang makaanos ading ko?
Anya nga ng tinagan mo, basang? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka diti experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman ako unay, madam. Alaem to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laeng iti booklet ken ka. Naska nabasaem, tapno amom ti araramidem ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doot. Nawatam. When, Madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang Cora. Apay nga ron kasla di ka makaisem. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaek ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaek kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intun bigat manang. Sa palm ti umay tapno saan ama kaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ama balin, amala daw ka. Nasa pakalaunay mo't ina anak ko. Anya nga oras si trabaho maya. Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti Madam Mi. Kastaya. Wen tatang. Ure, makaturturo kay ti trabaho. No kasjay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariing ka tatang. Iso siguro mo ti kinatao na anak ko. Baybag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto ti bus mo. Wen tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga agklik iti dayta abos madam. O di agresign nak to. O sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam, tapno maayatan ti bus mo ken ka. Si kagayam ti baro nga kasyer. Wen manong Jaco. May bagay lao na keng katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na ka ni boss madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanaga, tawan ni Boss Madam Gigi. At dati na panan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kayat tayo. Makuunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? No saan na amaamuan? Di ba ni? Tanood da ni boss. Napartak mo't tigaraw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mo't basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among kadi ina? Ti anya Jaco? Kanayo na pagsasawa ni Madam Tisigod akasiridi. Iso ang nag-resign siya. Wala mang rugi ka man na manong Jaco. Kaslapot-put nganak met. Ay nawa, saan ka but-but ngayon? Ibagbakak lang ti pudno. Di na kami naunusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tubay. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. Hadda man nun saan. Agungat lataray ta. Amom ka di. Ano kasta bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Unak nga ron. No makabiro ka kiti sa bala pagtrabahuak. Talagang agrisay na amat dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka met. Apay ka di. Okay lang, madam. Anya nga minan ti ibagayo? Saan ka kadi marigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita.
Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo ang nasayaat dagiti rumbang nga aramidom ditoy. Owen, madam. Ornosam talistaan mo. Oh. Bilangan mo't laeng no mano ti collection, taited mo kanyak, sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat akup kupitan nak. Owen. Owen, madam. Kumusta man ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay ang madanagan ka. Ung-ungtan na kakadi? Saan, mat? Ngam no kasta nga agsasao. Madlaw nga istrikto, beshi. Saan pa nga umisem? Agbuteng ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kas napud no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapu kat agong unget latan. E ti anya ka no ang makagapu ngay nung tan na ti katrabahuan, beshi. Day tati dyan mo. Taadayuak, idi madama nga agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget, no awan mat ti makagapu. Oh, apay anala daw kasi ka Jaco. Natrapik ka kami, alang kora. Sapay na sapa asimmang pad ni boss madam. Ay nawaw, no kasta. At dagaya mo ni Madam GJ ito opisina na. Wen, itaypay. Asos. Kasano pa yan dayta? Ay kat isaganam tilapayag mo ah. No apay nga min anala daw ka ah. Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam JJ. Sigurado amakangag ka manan kan kwa na. Isungado tag resign. Ta strict tula unay dayta Madam GJ. Sa nga pulo lang ang minuto maladaw ka. Agungitin. Oray 1 minute laang dayta. Big deal ka ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka manan sika, Jaco. Traffic ngamin, Madam. Basol nga rod ti traffic, Saan Madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Jak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, Madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun, ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manong nga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo da ito yan. Agsubli ka ni ti trabahom, taado ti orders ita. Jak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabahom. Naladaw ka lang nga rudan? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang kora. Ay nawaw. Awat di rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni madam, tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes laang analadaw ni Jaco. Ngam kasta unay nga unget ni boss madam. Kasano, katkas laawan mat manaknakam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy, ngam kasta pay laang ti aramid na. Inton maungtan, agrire. Ibaga na anak kaung-ungat ni madam, uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni madam. Inaldaw samot nga adda ungtan ni madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo, tapno ungtan na ka, ading ko? Awan man ang kora. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumbang apagdanagam. Ni, Manong Jaco, inalam mo't dagiti gamit mo. Agresign ako, Nina. Ay nawaw,
ka din ni boss, madam? Saan? Ngam di akong kay tagtrabaho iti dahito lugar. Anya? Ang mga nusikantungo iti sumaruno pagpupudutan na. Nawawan ako. Awan mo ti amok a makagapo. Amo mo dahito ang Madam Gigi. Ora awan ti makagapo. Agong itlata. Awan ti pakawanin na dahita. Anya? Oray simple abanag, pagbalinan ng aiso. Narigat ti madan iti boss a kasing kuana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Anon ti resignation letter, ina? Ag-resign ako ni ti trabaho, Beshi. Apay mat. Kabutang mo ti boss mo? Kasanon, no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanag-resign ni Jaco. Anya? Awan ka no mo ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sabali a pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabahok, tatang? Adumot lang ang ti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakasta ti bagam anak ka. Istrikto unay, tatang. Ay, adaya mo ti boss asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya dahil anak ko. Di ka nga min agpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't anapanagnagan. Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutin ati pagpupudutan ti strikto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no at dati kalukwan nga aramida manak ko. Ngumno awan ti basul mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at Jaco? Itayag na lang ti imana. Talaga makaumiutan ni Madam Manang Cora. Kasanumat ngamin, dayja adja ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Tasayat matkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuana? Yan tangayawan mo ti sumungbat? Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanuman ang Cora. Ada kano napatod nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok ngay naramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idi kalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laang ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kung ti sumaruno. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Ure agrup-rupa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y ditoy no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta kan ina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko mutlat ta, Madam. Magustuak launay ti kasta sungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da.
Agyaman ako unay ta, maapresyaryo, madam. Pangasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga araramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, madam. Oh, ato pasarabok para ken ka. Inikat mo ten ti daddo maakatrabahuan nyo. Ay, no, wow. Agyaman ako na, Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na mon ti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nakalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy ti nag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya matao ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunakto mga kaming ganak ko. Nuar aramidem anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamaliak mo't laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabahwak. Nga uray jak mo't ammo ti husto ang napasamak. Siyak ti lugi, tatang. Gusto ka anak ko. Isuenton sumaruno. Timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangig mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umuna no anya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! An-andom tinsupot mo anatang nunoy anak ka. Itad ko kada pare Junior nanang. Ay nawaw, mangtod ka, kat adda kwarta dagijay anak ka. Pulno nga dati kwartada nanang. Ngamti ko na ni pare Junior kanya. Naimimas kanumutit itad ko. Sa maysa, tayo iti umuna abunga ti mulak anatang nanang. Ti kayat ko, kat maramanan tinasingat agayim ko.
Sapay la ko ba nga rod tamagustuan dat itid mo anak kao. Sigurado day tananang. Amok ni pare Junior. Saan ana arti day jay? Kanin na latta. Uray anya titid ko. Anya nga minang tigagaram pare nunaw. Umay ko kumaitad to'y basit anateng pare Junior. Fresh dag ito pare. Kapapit ko lang itayal daw. Ay nawaw. Agyaman ang launay pare nunong. Agyaman ang launay. Tama lagip na nga ika. Una, talo mo tintinay tultulong mo kanyak pare. Kaya't ko ti bumawi keng ka. Oray ti simple awagas lang. Unggaya. At dating luto ni bakat asinigang pare. Mangan ka ba ya? Ha? Ay saan pare? Kababain mo. Awan ti agaway. No saan ka amangan pare? Mga anak man lang pare. Tapno awan ti maibagbagam. Kanayon mo't pi manamang tundinonoy itinateng, Junior Lakay. Di ka pa'y lanaruam malubakay. Ka, tunggal agapit ti gayem ko, ka adalata ka na ti maramanan tayo, ang bunga ti mula na. Ngam kasla nakababain, Lakay. Ay, talaga man nagparabor tayo dyan bakay. Sipod pa yun. Kahit na kano ama subalitan dagiti tulong ko keng kuana. Ay, kasapay la ko ma. Taag na na yun tinasaya at alin nang ganyo itigayam mo, Lakay. Awan ti makunakyan kwa na. Tauray no kas ti kasasaad na kat makitak. Ar-aramidin na mo ti kabailan na. Tapno maiparik na napatag kakin kwa na. Banag ang maapisyar ko launay bakay. Paray, kahit mukha ditag bits tayaw. Awan ti budget mi pare Junior. Siya akong ti makamaw paray. Siya ti makamaw ni ti magastos. Di mo manan ibaga ang mabaing ka. Tas siya ti nagboluntaryong aggastos pare. Kaano nga ron pare? Inton umalunis pare. Ito kung lang dananabibang. Tapno, makalang abdamay ti angin ti baybay. O sige nga ron pare. Sigurado ang maragsakan dahi jay. Ibak tumag kinibakag ko. Tanayunan na ti bajay para itimakan pare. Awanan ti agbabak out Uwan pare. Sige, takasaritak to ni nanang. Ngayunam ti bajay para itikanan tayo. Malaw bakal. Sumurot ka di danonoy kan nanabebang iti outing tayo, Lakay. Bakal. Nakasarita kong tigayam ka. Imanuko mo tal. Ay, kamayat nga rod ano kasta. The more the merrier ako nada. Bakal. Amumutal. No sa dino tayang ka. Isumit tayo ni bispring ka. Ya, lagi di ma-enjoy ti bakasyon tayo. No saan ko ang katwa ti bispring ko bakal. Naibaga mo tingin ka no apa. Wena, sipod pa'y idi kat ni pari nonoy ti kanayon nga adda dita para ken ka. Isu ngamin ti pangibagbagaam kadagiti sakit tinakam mo. Iti ragsak man kan iti liday. Uray ti kalukwan kat da kayo ti agkuy-kuyog. Ay nawa. Memorize mo mutang bakal. Wena, tay sumuda ka na yun ti ibagam, Lakay. Nanang, kahit mo ka dito agbits. Ay nawaw. Ag bitch pa'y laang kat ngan nga ni awan ti maysa ang tayaw nunoy anak kao. Libre dahi dyan, nanang. Libre. Wan, ilibre ti bisprin ko. Nung sumurot tayo, uray piso, awan ti gastusin tayo, nanang. Ay, maglagaya manak kao. Ay, sumurot ta. Kaya't kumati makalangab iti angin ti baybay anak kao. Mala, isagana yung arudin ti swimsuit yun, nanang. Italaan man na makapag-bits tayo. Nagawid kayo matgaya man Marimalo. Kumusta nga iti beach experience yo? Wen mare, duwa nga aldaw milaang ijay. Naragsak mare. Sayang, saan ka ngamin anak ka umay? Si Murot Gayam danana bebang? Wen, tayo nimbita ti asawak ni Nonoy a best friend na. Amumot, saan ama pagsina dagijay nga agkayam.
Iso, dala ka na yun ti agkuy-kuyog no kastangad da papananda. Day tangarod kat mare. Saan da maumay titunggal maysa? Talaga anak atag titunggal may isa kadakwada, mare. Makapasar. Nailaw anak alang isugal iti kakaiso na kwartak. Nas ka na makapanunot ak iti wagas. Tapno maisubli ti kwartak ang amak kanyak. Itay pa'y adi ka matagtaga, ray nunoy anak kaw. Ada ka di parikot mau? Okay ak lang, nanang. Sigurado ka kaday. Nanang, mapanak man ni Jay and the Pari Junior. Anya nga iti aramida mi jay. Adalang tinapating ngay bakit ikumparik, nanang. Pang-asyo, saan kay nga agaliwak sa di tarwar? At ka diti masapol mo, pare nunong. Pare, ang mga nota ti extra kwartam dita. Ay nawaw, anong ti kwarta, pare? Kuwang amin, pare. Ninanang ko. Ha? Anyat na pasama kininanang mo, pare? At dati rik-rik na yun na, pare. Naipat-check up mo ka din. Nalpasan, pare. At damot lang tinreseto ti doktor nga agas kong gwara. Iso na lang ta, kumkumpurmimot ti sapsapulan na amakan, pare. Anya? Parikot ko, pare. Dawan mo ti pangalaki ti igatang ko. Sapay nagngingi na dagiti kayat na akanan. Mano ti kasapulan, pare? Ikang ka? Sika, pare, no. Mano ti ka ba ilang nga itad? Sige. Mang tidak iti 10,000. Ibagam kinananabibang tagpembang, wag. Ay na. Thank you, pare, Ay na. Pagyamanak launay, pare. Apay, ananon ti kumparem ti kwarta lakay. Igatang na kaniti ka ni nanabibang malo. Iso amang tidak iti 10,000. Pang-agas na tidatuma. Ay nawaw. Ala, ano ngay ni Nana Bebang? Masakit ka no. Kung kumpurmi ti sapsapulan na amakan bakal. Anya? Sapay nagngingi na ka no, mag. Ala, kaasimot ni Nana Bebang ang arod. Super lang. Barang agimbag at agos bakal. Tapnosan ang magastusan ti kumpare. At ati ginatang kwalitsyon para kang kananang. Ay nawa. Lechon mga agpaiso ti inyawid mau nunoy anak kaw. Indiskartsak deta nanang. Mala, manggao kay tinapoy tamangan tayo. Ay, mabit man laang. Nagalaam iti inggatang mo iti lechon. Ay na, di yun sa lutsuri no sa dino nanang. Di kay madanagan. Sana nagtao di titakaw dahi tamakan. Ay, siguraduam lang, nunoy. Tibilin ko nanang. No awan tinapatig nga aramidan nyo ijerwar. Di kay agaliwaksay. Liklikan nyo pala ang ti makikaarubat na nakababain. Awan matiyam mo kadakas ngay naramid kaw. Awan, gumda kayo ti target dagiti chismosa nanang. No awan ti aramidan nyo. Maturog kay gede. Nalawag. Anya? Ne, anyat aramidan nyo di tirwar nanang. Unakmat adi kay rumrumwar. Kaya't kulaag mati agsagad, anak kaw. Siya akong timang ituloy dita. Ay nawaw. Ay, saan ka amaw-awatan, nunoy? Sa dino tinagapwa maya. Apay anagsapat ti panagawid maw. Di talang nanang. Agtungpal kay latan iti bagbagak tapnawan ti parikot. Ay, saan akong akomportable ti kastoy ang mapaspasama ka? Iti anya kumaaga pong agkulungak. Agsakit ak tuki day no kasta ti aramida kanak kaw. Awanan ti adwa sa unanang. Alalala, sumrkay kit din. Unan! Saan ang masapol nga iguyod nak? Ay nawaw! Mayak man, maritan niya. Anya tigatangam, nonoy? Ada ka dito ila ko makarne, mare. Karni ti baboy lang tinabate. Mabalin ang mautang pailaag. Ay nawaw. Italaang man na nagumatang kay ti Tersena. Utang pa'y pare. Alamat na, mare. Masakit nga minhinanang ko. Agsapsapul iti sabaw, mare. Mas
masakit ni Nana Bebang kunam? Uwan mare, iso nga kulkulong ija balay mi. Sige, ikan ka ng bayada madagos, ah? Uwan mare, agyaman ako rin mare. No saan la para ka ni Nana Bebang? Saan ka kumapautangan? Nanang, marabyanak nga gawid ita. Sa dino ti papanamaya, nunoy anak ko. Saan naman bali na mamuan ni nanang ti sekreto ko? Di ka ba't tan sumungbat? Sa dino ti papanam kunak. Ijay sentro nanang. Adalang ti mapan ko sa rungkaran. Kadwam ka day ti best friend mau. Siyak lang nanang. Saan ko akaduan ni Pari Junior? Ay nawaw. Itaman pa'y asaan kay nga agkuy-kuyog iti best friend mau anak ko. Una tabi siyak nanang. Adumot ti pakakumikuman na jay gayim ko. Tibiling ko manen Di kay agaliwaksay di tarwar. San amasapul arumwar kayo. Tadamot yung tinaluto ama si dananang. Karni ti baboy dayjay. Babalin ka di ti maki-standby, tanya balasang kaw. Ha? Oh, payakas na naklat ka nakakita kanyak. Da kayo ka di day, Nana Bebang? Uno, tagtagainip ko. Ay, anay ko, kung naklakit din no al-alya di makitkitak, Nana. Siyak day tao, ibalasang kaw. Payakas tamat ti reaksyon mo nakakita kanyak. Napigsa kayo matgayam, Nana. Agasam, tanakadanon kayo pa dito'y tersenak at medyo adayo ti balayo. Na, katsigod mat. Apay ka day, Nana. Ti istorya ni Nonoy, idi may imutang dito'y tersenak kat masakit kayo kano. Anya, awan ba ti mariknak sakit iti bakrang kautanya? No kasta, nagulbod gayam day dyan anunoy. Ibagayo, tao may nabayadan ti utang na nana. Inulbudan nakpaykit de. Mano alawasen asang imay ni kumparem anunoy dito'y balay lakay. Amangan mo busy lang na dyan. Malaw bakit? Ala, kumusta mo't nga tan ni Nana Bebang? Dahita ti santay nga mo bakit? Saan mo ngayon imay ti kumpare? Tapa kumustahan tayo kuman ni Nana Bebang. Lang ti silpon na. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan dalakay. Mapan kuman kumustaan ni Nana Bebang? Ha? Ay wala may mayat manan bakit? Tapno makitam ni Nana iti personal. Pare Nonoy, Nana Bebang, umayak man. Sobrang ka, malaw. Ay, nasayaat mo, tanaimbagan kayo, Nana Bebang. Adain ko aprutas para kada kayo, Nana. Ay nawaw, naimbagan. Wine, madi ka numutirik na yo, kung na ni Nonoy, idi may iji balay. Isu nga inik ka nila kay iti 10,000. No, sa anak nga agbidot, talo alawas ang tinapalabas, Nana. Inikan ni Junior ni Nunoy iti kwarta? Wen, Nana, tanging inaan ka no amakan, tisapsapulen nyo. Nasyan nila kay, isu anang tudlatan Ay, naglokon day dyan, Nunoy. Sa anak mata masakit. Apay matakas na ti ibagbaga na day dyan taaw. Isu matlagayam aparitan nakarumwar. Kumusta da pare Nonoy kin Nana Bebang? Bakal? Inulbudan na ka, ti best friend mo lakay. Ay nawa, saan ka mawatan bakit? No usaran na nga iti 10,000 nga inted mo kinkwana. San mo't gaya mamasakit ni Nana Bebang lakay? Anya? Wun, day tatipod no. Nakasarita ka mismo ni Nana Bebang. Iso kasaritam day jay akong parem. Uray si ka best friend na, ululbudan na kamot gayam. Naglukon day ta pare Nonoy.
Wala ko man nung nakaturog kayo, nanang. Sa dino tinagkapwam katrabien si Kanonoy. Di talaeng, nanang. Imay ti asawa ni Junior ana sigad agayem mo itay. Ni Malo? Ay nawaw, anda ka di pa'y daduma nga asawa ni Junior? Kanya ti may na imbaga, nanang. Imay nakpinakumustaan taimbagam kanumat kanakwada ang masakitak. Ano kasta? Wan! Itamat laang, masiguradok anay baga ni Malukan ni Junior ti kalukwan nga inaramid mau. No nangus-usaram iti kwarta nga intad na ka nagrason ka pa ya masakita. Nagloko ka nonoy. Maray, agsarita taman. Pare Junior, sorry. Nagulbudak keng ka. Sorry nga talaga. San anasaya ating sa naramid mong? Kasanulangan no pud na nagsakit ni Nana Bibang. Pare, kamalik day jay. Saanin ang maulit? Talaga saan ang tasan ka nga ikan iti libre? Bayadam lang ti kwarta nga intid ko keng ka. Manyam nga taatin ang usaram. Pare, kasting amin. Naaba ka kiti sugal. Ay nawaw. Iso, maglagayam anang bayag asan ka nga imay di balay. Busy ka maggayam iti kasusugal mau. Pare, saan na maulit? Promise. Bayadam nga ti kwarta nga sinayang mo iti kasusugal mo, pare. Saan na libre day di, pare? Libre ko ma. No saan nga inulburan, pare. Ngam insugal mo lang, mate. Iso nga ipambahay ko king kana. Pare, awan tikas ko ita. Naabak amin. Nailaw anak ka talaga iti dayit asugal, pare. No kasta nga rod, sumurot ka niya, pare. At dati parami ko king ka. Tapno maikwits ti utang mo. Lakay, kasimot ni kumparem. Nabambanog samot ten. Itay pa'y nga agkabkabiti, sapay nakapudpudot. Baso lang lang nga bakit? Sino nga min tinangibagang agsayang iti kwarta? Inraman na pa ikit ni Nana Bibang iti kalukwan na. Ay, sa bagay Saan nga agnakam tigayim mo, no saan maikan iti leksyon. Abangan kit dino, ulitin naman ti agulbud ken kalakay. Gusto ka bakit? Uray na sigal agayim ko ni Nunoy. Saan ko akanunungan taramit na? Uray intid ko lang na dya kwarta. Saan ama iparbang ama pa na isugsugal puma? Una, iso bagbagaam, lakay. Amok ni Nunoy bakit? Saan ama upay day jay no amuna abasol na? Pare Junior. Salpasen, pare. Very good. Kwitsta na, pare. Awalan ti utang ko ken ka. 5,000 lang ti bawas taang. Bali at dapat ti 5,000 nga utang mo ka na paray. Ikas mo tinabatay. Pare, amumatan. Naabakak nga road. Awan tikas ko ita. Ay, saan ko na parikot da ita paray? Noon lapay ti paramid mo. Anong sa ngaramidanan, pare? No apay nga may nga inturid mo tinagsugal. Anyat amom no, linuko da kay jay. Bale, pare. Sana na maulit. Amok itan. Doble ti banno gamarikrik na kita. Tanasayang lang ti kwartang intrabahwak, pare. Ay na pare, no saan ka lang nga bisprin, ay na. Ang mga no nakaraman kan kanyak. Pare, napakawan na ka din. Wag, napakawang ka. Basta itrabahuam ti utang mo kanya ka na batay. San kun nga ilibre, tama nga no agrom ka. Yung di mo ulitin ti kasya. Di mo urayan ang madadahal ti panagtalik ko kang kaparay. Tama nga no makalipat ak delikado. Wan, pare. Promise. Sana na maulit. Nailaw anak lang nga talaga, pare. Liklikam ti anyaman abisyo. Di ka agulbod ken di ka agaramid iti kalukwan. Tapno saan amadadael ti panagtalakdakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawo, apay analiday ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yu di pagadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigatan. Anyat ka't mo asawan bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaom ti card na alak eh. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anong pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ka dagiti assignment na. Talaga siguro pima na di na maawatan ti dadumang at adalun da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaengen iti tutor na. Ha? Tutor? Wan, tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng ada pagbaliwan na Uray Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamo nga gastos. Sana balen, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Pag tinulungan ta, ata para mo't iti anak ta. Okay. Sikang ti makaamo. Pagsaritaan tanto inton malam lakay. Nalaing mo't siguro ti inalam at tutor bakit? Siyempre, alakay, nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta nga eh. Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayat mo ti nga runukas na bakit? Sa anak mo ngamin ang nalaing iti English ken mat. Awan, ti maisuro kita anak ka. Isu nga rod anangalata iti tutor tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay amang ano sa bali pa iti maisuro taken kwa na. Sa pa'y komplikado mo't dayta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Awan nga ron bakit? Bas-basa tinyawi ti anak ta libro. Kat talaga adyak maawatan ti daduma. Nakitak mo't dayjay. Diyak maawatan ti daduma. Sana kaskarin na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Angam no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro tapno makaadal ti anak ta. Nakitam dayjay Fidel lakay. Kay, Adda ti babae, mapmapan iti ayan da dudong. Si Ripum iti about. Dekatay, anya. Agawaam, Anya ko matibibiyang tayo dita. Saan nga ta? Babae ni Dudong dayay, lakay. Ay nawaw, babae mo't asasawang. Saan laang man anam na minsan nakitak day ta babae, lakay. Tunggal Sabado, mapandita. Awan nga binimida di tabalay da, tauray Sabado, kat adda trabaho da. Ne,
At damit ti iniggaban na apapapil bakit? Hmm. Ang mga no, dala ang tinapate, ngar aramidin na dita. Ay, babae na laki di day ta. Ay, nawaw. Nang rugi ka din na nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Wen mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak balay. Mayat matlaang no da tutor na mare. Dinapatag kat kabailan nyo bayadan. Wen na mare, maikarigatan, ta kaasi nga min jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro ka no jay maestrana. Saan nga min ngagpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak a makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wen nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat, ay siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang, saan mo't ngamin mare, taon ay siya. Jak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro no uray sika kat di mo mat maawatan. May mayatlatan na mga laka iti tutor mare. Ay, wen mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para itinasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawaw, ming-ming-mingan niyo mati tutor da Marimida nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay, Gina anak ko. Ay katwan ata kailiw kayo nanang. Kumarim ni Mida, san ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana, nga adda ti mapmapan, a babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak, adda ti sabali a babae, anapan iti ayanda iti Sabadaw. Babae? Way, panagkunakit kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay, natayag ken short hair, nalaad anak ko. Nagkamali kayo nanang. Ang mga no ti tutor ti anak da Marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, adda nga min tutor ti anak da Marimida nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da mare. Anya day ta, tutor? Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da nanang. Ay, nawaw! Ay, at dagayam kasta, anak ka. Adda nanang. Iso ano adda makitkita yo. Di yo ikan adagos iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno adda makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit nga mingking kabite. Saan a babae ni Dudong? Tinakitam iti paraangan da. Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam lay ta, ngan-nganin makabasol ka bakit? Nuha pa ya masakul labang halad na pa'y iti tutor. Kamabalin mo nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka balay. Kasta ko mati inaramid da, no ammo dalaang bakit? Sa dood da kiday amang isuraw iti anak da, day tatipudnaw. Sigurado nga darason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor lakay. Agad adal mo ti anak da, san aya, apay pailaang amang alada iti tutor. Ay na, saan mo't nga minakas karina ti agisuraw? No di mo amo ti isursuraw. Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaam ay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan ngagpapada dagiti ubeng? No? Anya ko mating nagtumaad na ngay. Ti ibagakit di dagita nga gasawa. Kit agin babak nang da. Ken sadot da. Mangisuro iti anak da. Isuakas ta. Ada mo gayam ti tutorial, Maida. Ay, ada na Betty.
At dati suswelduan mi kan nila kay ko. Naa, apay, masadot kayaw ang mangisuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak ng kayo laeng. Ay nawaw, sana kasta nana. Kaya't milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamin. No agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no komplikado at topic, narigatan nana. Na, kunak man no wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay-pay laeng nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaeng mag iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kuana. Kita ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpaus iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka ang makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw. Ikalintigan na pailaang gamin. Ti bagayo kitday kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti maimbaga na ita, Betty. May da bakit? Ti maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman nun ani Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay nawaw. Nagpakalaing man na ita, bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kuana, saanin kano kasapulan. Saan nakasapulan? Kat no nalaka ang makaadal ti anak ta iti day ta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din ta muna. Daita nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agad just tayo. So man naumot din na ta, bakit? Di namot amo ti lawlawatan na. Si kakit dimit lakay. Kapod numit. Bakit na nakasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta kasapulan? Apay kumapay laang agpasweldo ta. Ay po, common sense kumamot din na. No, kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay. Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta kan, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mare. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kabsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yu, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Ngayon may ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takot tijak kayat ka ni nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang. Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay, nawaw. Dahil ta tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumitin ni nanang mau. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilat na. Day tanga road anak ko. Magiramraman day tanga inam. Sa dino ti nagturungan na tatang tamapan kusukunan. Nagpalaod ka di uno nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay, hapon ni nanang. Ipilit na no anya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan.
Mapan mo nga rog sukunan, anak ka. Untatang, mapan ko sukunan, tamang ano anya manantis istorya na ijay. Ay, nya laki din na ito Gina, aya. Huray lay guyod nak iti nagtugawa kita. Ay na, wan ata di kay matumakder nanang. Kita amadama ti pa nag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaatan ti pagsarsaritaan yun nanang? Nistoryak lang may ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Day tala ka na yun ti sangkay bagayo nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumariyo anang istoryaan yo. Ay, diya ka mo agtatalnada mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo nanang. Kunaktumat ngamin kada kayo. Saan nga agpapada dagiti ubing? Adda dagiti nagaget ngem narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na. Iso akasapulan dati tutor nanang. No ide, kaawam mo ti kastang. Ay, agsardeng kayon. Agpakalain kay manlaunay ako nakon. Oh, apay mat akas dyan ti panagsasaom ka damari mida nanang. Ay nawaw, advice laang dayjay. Kan, hindi pa'y napalabas alawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagak laang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaanin na kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awam mo ti tutor mo. Angam kita nakapagturpus ka mo, Gina, anak ko. Anya ti bibiyang tayo aya, no kayat damari mida ti mangala iti tutor nanang. Adda ka din nasakit abakrang yo? Awam mo kay di No kasta nga rod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Ya? Awam mo tinadag sinabasol ko kinkwana. In marmaritis yung tupay ida iti kukumarim nanang. Siyak pa yan ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam, pinagsasawanak ni Gina nga anak tay-tay. Basol mo mo ilaing. Nagpakalaing kanto, magaming. Pudno mo nga men lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawaw. Di ka agpatangkan bakit? Ang mga deta ni Gina at agurahan na kamaling. Kit inton sumaruno. Dumagkano at dati maibaga niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, wunan lakay. Noan niya man ti aramidon, damida kin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tar aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day, bete bakay. Dudong, at ka din ni Mida. Adalampitin na pananana na Betty. Apay ko nga. At dalaang kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw. Lumay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo ijay. San mo't asika ti mang pasuswel daw? Saan akas ta, Dudong? Amom nana. San nga agpapada dagiti ubing? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Kwa. Namiris ko ti bidtut ko, Dodong nakong. Kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito'y balay? Kayat ka kumamakasarita iti personal, Mida. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo laangin, Nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawanak ko.
Ay nawaw. Saan kun ngay pilit tiyamok? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. Zwa pasensya kayo anak kong. Husto ti kunayaw. Saan ngagpapada dagiti ubeng? Ay kat nasaya at mo't naka-Ameris kayo, nana. Isungagkid-kid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika, ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon, ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng, ti mangimarmarites kada kami, tano saan, ay makanggag kayo kanyak. Ay, uwan meda nakong saanan. Saanan ang maulit tikas jay. Ay nawaw! Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan met arumbang apakibyangan. Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, mayat tiisam mo nga imaya, pare Joel. Siyempre pare. Narigat mat no, misot latan nga inal daw. Anya nga minti umay mo ibaga, pare. Pare, ang mga no, kahit mo ti agbar, pare. Mapantano rabi. Ay no, awan pa ti sweldo mi, pare. Siya kundi makamoy ta arak, pare. Ang ti kwartak, si kakit di man. Sustinto nga iti arak mo, pare. Nangtita ko na, pare, friend. Siyak pa iti ko nam. Masaya at magkaroon ko sa pare. Di mo liwayan ti mangtad. Tapno saan akakaasi dagit anak yaw. Anya nga oras ti robot ta no rabi, pare. Alas 7 ti rabi, pare. O sige, tagasin nak to yung balay, ha? Anya tigat mo nga inuman, pare, friend. Sigang ti makamo, pare. Sikamot ti mangilibre. Ay nako, ibagam, anya tigat mo, pare. Di ka matanagan, tasyak tagbayan. Pare, nakababayin sa amin. Sigagad di mo, pare. Anya kumangit ipagbayin na. Tay kalakaan nga arak latan, pare. Ura ibaga mga ilibre na. At dalat tamot tibayin ko, pare. Nakababayin. Numakin inagawak ita anak kan asawang, pare. Asawa? Ninita, pare. Ay nawaw, awan kamin kininita, pare. Sustento lang ang ititid ko itanak me. Isungag pili ka lang itikat mo. Di ka matanagan. At napagbayad ko, pare. Manang niti, gumatangak man. Anya tigatangam, Joel. Ikanak man iti orange. Tayo nakaref.
Nahang-over kan samat manan. Gagangay na. Nagbara kami ganifari friend ni Darabi. Inom manan, tinagdiritsuan ti swildom. O matitaduma paggastusak. Inikam ka din iti kwarta ni Marinida. Ti sustento dagiti anak yaw, inted maon. Ay kat naitid ko naman ang lete. Tas taya, di mo liwliwayan ti sustento dagiti anak yo Katuan man. Kanayon nakmut amang iawat iti kwarta kadakwada. Anya ti panagkita mo kanya kaya. Irresponsable. Ay, saan ba't akas taading ko? Palagip lang dayjay. Mabit lang, talaag ti soft drinks agat gatangam. Imay ni Joel dito'y tersenak itay Marinida. Ah, anya ti ginatang na ngay marilate. Arak samot manain. Soft drinks, mare. Nahang-over, tanagbarda kano ka ni kumpari na nga Efren idirabi Nagbarmanain. Kat awan pa iti inyawat na mat agastusan dagitan nak na. Uray panggatas la kuma. Di ko na kanya ka nang tadkan ka, mare. Awan, uray piso kuma mare. Anya? Idi na palabas, 500 tinted na. Makabulan day jay mare. Ay, kurang day ta, mare. Kat no nagngina ti gatas ita. No arak ken pulutan adu ti kwarta na pagpalastog na mare. Ngam no sustintaw dagiti anak na ay awan mare. Imut at talaga, imutan na ti pamilya na. Igatag mo iti masapsapol dagiti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin ti awat mo. Di ka nagreklamo. Ay nawaw, dua ti anak mo Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaang kat kurangan dayta. Agtipid ka ngamin na. Di ka agin babak nang. Uray anya klase ti panagtipid ti aramida. Nukurang ti awat mo ay awan latta Joel. Apay ngamin adi kag trabaho. Asino ti mga sikaso kadag iti ubeng nagtrabaho Dayta inom manen nga men ti impang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manen kadag iti gagayim mo. Iso 500 lang tinaytid mo kanya. Awan ti bibiyang mo na ginumak. Apay, asawa kaya. Nabayagan ang nagsinata nida. Iso adi mo pakibiyangan na gitar aramidag. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Pano nga itinted ni Joel kang kanida anak ka. Awan nanang. Nagpalastog day jay iti gayim na. Iso na ibusa dagos ti kwarta na. Anya? Dayta mo ti paglaingan dayta a tao. Siga, kunagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Angam di na mo ngaron maited ti masapsapol dagiti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis sa pagtinulungan nyo a suportaran dagiti duwang anak yaw. Sana nakasapulan na. Anusak lang ang tigtrabaho. Awan tinamnamaak iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida. Uwan mare. Tsakon namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay mare. Anya nga tano, ag-online selling kalaangan, mare. Ay, kasan mo layta mare? Ag-resell ka iti online, mare. Isuro ka. Mamangan mo't no narigat dayta mare. Ay, nalakalaang, mare. May mayatan ti kastoy nga ramidam. Tapno sanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, mare. Ay, sige. Isurum to mare. No kasanaw, taipadas ko man mag. Nawin, mare. Mangisagana ka lang iti basit a puunam. Uray 5,000 no iso, mare. Manang lete. Sa nga pulo man abuti ti arak. Ananom ti sangapulo abote ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis a paggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang lete, mangirwar ka kidain. Agururay na kiti kumparet. Di ka matanagan. Saan kong utangan?
Ti panaginom mon samat ti priority m Joel. Na, Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamat amang padakkel ka dagiti anak yo. nangamong mo Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasi mat dagiti anak mo. Anya ang klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo ki ide, hindi arak agagatagak. Mangirwar ka mo lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo kilo, tapno ada ti pulutan mi ah. Agasa man day tang arak pare Joel. Agamat lang ti ginatang ko pulutan tayo mare friend. Ay nawaw, nagadong nga pare. Inikam kumapay aninida mo ti sustinto na kita nakyaw. Nalpasen. Namindwa anang tidakeng kuha na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti pare ko no may papaniti da ita sustento pare. Ayun gaya. Tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta pare friend. Makaumay da nga ta. Win! Umay da ka no inton madamdama pare. Nasapo pa ngamin. No kasta nga ron. Agluto ta ni ti pulutan pare. Tapno rugyan tan ti agsyat. Pangurayan ta kanakwada. Iterwar ti paglutuan ta pare. Na, apa yan pare? Ang mga nuat dati may baga ni nanang. Irwar ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag. Makaluto tayo pare. Ay, kawan na pare. Tayo talaga ayaw. Ay, Marilete, simangput ka di ti order ko. Ay wan, kay deliver da itay Marinida. Agyaman ako unay, Maray. Ay, sapay nagdagsan da ito'y Mare. Amang ano saan mo ang mabagkat? Ay, nawaw. Ay, gudwaan ta, Maray. No kasta nga ron, masapul alukatan ta Mare. Wan, okay laang kanyak, Maray. Tapno makapangrugi akmutan. Lain paglaang nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't ngamin ti amada. Di mo makarik na. Aywan, gimatang ni Joel iti arak ken pulutan dito'y tersenak itay Mare. Ay, wun taday ti paglaingan na, Maray. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom ken pulutan. Ngem no para ka dagiti anak na ay sakiten na pay nga iyawat ti 500, Maray. Talaga gayam nga awanin bibiyang nakada kayo Mare. Wun, Maray. Uray 5 aduleng. Awan maited na. Maturugan, anak, rabiin. Muna muna kay latan ang maturog. Ay nawaw, kabailam ka di pa'y tagtrabahaw. Saan ka naman naw? Ay, maanusan ananang. Maipus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka garudan. Ay, saan nanang. Agina na kayo kitden. Nabannog kayo anangas asikaso kadagiti apo ko yaw. Di nakpakadanagan takabailak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabailak ka padakkelan dagiti anak may nga uray awan tulong na. Iti ayan yun samot man ang tinangipanan ni Joel. Iti mano abuti nga arak aginatang na dito'y tersenak idi napalabas alawas. Wan manang litay. Nag-iinom kami agkukumpare. Aming nga arak ng pulutan. Ni pare Joel tinaggastos. Makitam day tangar aramidan day siya tao. Oh, hapay ka ni manang litay. Naglaing agpalastog. Ha? No arak ken pulutan yo, adda ti kwartana. Ngam no gatas ken masapsapul dagiti anak na, awan kwartana. Ay nawaw. Ti kunan ni pare Joel ka. Mangmangtag ka numay. Ulbod da dya tao. Ibaga na lang day tatap no agpalastog kada kayo akumpari na. Ngam tipod no ket irresponsable nga ama. Mangted no maminsan, ngam 500 lang iti makabulan. Ita, saanin amang mangted? Iso animari ni dati mangar aramid iti pamuspusan. Tapno laeng masuportaran na dagiti anak da. Anya?
Nagpatinggala ang iti sao day jay a Joel, efren ading ko. Day talaag palpalastog ti ammo na. Hagasam ngay, ulbudan na kayo pa'y. Unay kan pare Joel. Ay nawaw, anyat kat masawan pare friend. Ti ko lang kata kami ka, ik kami ti kwarta ni Nida. Ngumsam magam pare. Di mo magamay ka na ti sustento na kita anak mo. Asino mo tinakadama kami ti dayta pare friend. At dati nang itanong kanyak. Ay nawaw, mangmang ti udak mo ta pare. Ay sus pare, dakis tagpalpalastog pare. Saan nagpalpalastog pare? Pudno ti bagbagak. Sakpa yung ti bumain pare. Libre ka, libre, te arak ng pulutan, tagayam. Kasi dakitan anak mo, ay. San anasaya ti kas tagalad ti ama pare? Aminado ak, ama nang inumak. Awan pa'y mati sustwento ang anak ko pare. Sika, at dantan anak mo, di mo magama sustwentuan. Pare, nalaing kang agulbot pare. Agpapalastog ka pa'y. Ay sus pare, baliwang di kas tangaramid mo ka day. Sa dino tayo tayo Anida nanang. Nagpasentraw, Joel. Kanyang oras ti panagawid na. Jak masigurado, tadi na maimbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumrag ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa mati ulaw. Wala, tasyak pa'y laang matimbabay na kadagiti kumpare. Kasano nga'y babain da ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangtit iti sustento. Anya, kasano ko ma, kat saan mat ngagsarsarita da Efren kanida? Di yu ammo ti aramid ti anak yaw na Paula. Sakit din ti babain na. Ay nawaw! Anya ti aramidom dito'y balay si ka Joel. Awanan kay ti bain. Siyak pa'y laang mo ti babain mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso lakas ta? Istoryaam ka no asa anak amang mangtit iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti ammom? Asino ko matidaduma amang istorya ti kasjay? Amok akayat nak nga ibabay nida. Ay! Salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istoryaken kwa na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, no maamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakem mo? Kastaunay ti bain ko na amom laang. Anya kumangay ti pagbainam ket pudnumet? Kaano lang idinaudi anang ted kay ti sustinto? Adda gitin inted mo iday, ngam apay umanay aya ti 500 mat? Ti ibagam kit day. Di ka makontento. Agsargan ka man si ka Joel! Sanak lang nga na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha! Umay nakpay laeng mat gulwan akasta? Dito'y pay balay miya mismo? Wana, tabiyag ko matigulgulwang. Na! Naglain kang agpalastog! Oh. Ngam no si ka ti maril tok ha! Nasakit gayam tinakam mo! Ay, talaga day ta Joel nanang. Siyak pay lang matkit diti pabasolon nan. Ay, nasaktan siguro ah. Pero anya matin sawsawang ti kumpari na kenkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na ket pudnumot nanang. Ang mga no napabainan, iso akas na ti reaksyon na nakaw. Ha? Gongguna na ah. Isumot laeng mo ti mga aramid iti pakaibabainan na. Sa bagay ah, bareng makaamiris to anak kaw. No, ammo na ah, nanang. Ammo na mo't nga aklo nang ti kamali na. Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta nida manang leti. Ay nawaw, iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asa anak amang mangtit iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare friend iti kasjay. Siyak tinagistorya iti kumparem saan animari nida. Ah, anya? Dayta tipod no. Nukas na. Si kagayam tinang dadaal kanyak manang leti. Amom kasinoan niya ti imbaga da itang Efren kanya. Nagkakasakit na iti balikas na itay.
Kaslaawan matan tinairanudan na kanya. Nasaktan ka, tapod no, timbaganakin ka. Ay, nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwa, masaan ka nga agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng agparigat ka mangirwar. Agbalin ka kit di kumamot nga ulidan nga ama. Uray nagsina kayo ka ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang, saanan ang masapol nga ulit-ulitam. Ammom Joel, dagita nga aramidam amismo ti pakaybaba inam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ka ni Marinida. Uston ti inom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimutan ti pamilyam. Ay, nawaw! Sakbay ang mangilibre ka iti arak ken pulutan, siguraduan pa'y akompleto ti masapsapol ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.